upa ba sesi ho usisi ho wi na ma ye den ma mosika na uja astata djuma osi you Akoma efe nti kodwe ho oba ya ana mi ka se mpa cha wo kunu ana osi da bi ana osi you ana okoya in 3 days or san by mi frijuma ba pe mi se wo sesi ho ni nyina wie ana mi gbawo dan o se mi fa scan no ana mi scan man 1 million koto nantwinam ba start adwuma no na mehwe nsan odan abena metwa ana okoton nam pepepe ba ye duane fan na bi nsan grab akunji si ho sinu Akoma FM ana oton oguswa be se 1 week mo adwuma ma na o frame se police fo abache no de nti me se no adwuma nti oma omo nko mfa fo mo no kasa yen kasa na omo nko na se mo se mama omo je ne bako okay fine ana me tu basket hwe me buy bank fo ana omo jira ne so mo se odika won tua nti omo pese omo hye no so o misremo nti afena me tu abegu fom nti me mpe kakra bi mam na mokọ na ma hye m date na mo omo se you ana me ko yi scan me yi 2 million o me phone so 62 million o me phone so cash ana me ko yi 2 million wo so aje bra omo ni 1 week pepe ana me show omo ba na fufuro so adi na chi so me sra mo a nso me tue me chiche scan ma omo ana omo ko e ni 1 week ana omo se okukọ twitwa obi dwan wo fuom oba besia no ko twitwa obi dwan wo fuom akun 8.4 o ye aduane si ho ana omba fan kokotu number 2 police station wo praso ho aja meko benu jik akane tuawe tama ne tuaka no o bre me ho aseti se we can be bia osi you me can be bia osi you na sam ka mi ka tena ni se o pe se me pese obi baka se efo waye we impra ha sisa oni ama betela ha ti sabe na no na hwempena ababe me no start na hwempena no ba ne friends ebundin ye friend abna asantoa owo price number 1 I was price number 1 ho ana o ampa o sisa ni nyama ene ne ba ni nyina abago mi so me hwom mi ko tua saka ni wie pepepe na bank fufo asan ba biom wa faka me na mi say kaba me enfam ho nti se de obra ne ho ase se ye koni ma ye ba ye dwuma ye den atua aka aka mi nya tua wie pe ana kakra mi ho se na otete na oyeko Akoma FM kakra mi me hu ni din ana me bia na mi se no de wo ye no mempe obi na ho asema o ka tira mi se me kwati suama no ye na oye ye course ena wo ka tira se the course ni wo asantu wa mempe ya wo ye no mempe obi na no e ka tira mi plan se me kwati suama no sha waso odi nsa me kwati e suama no ye
Yana mwakwa badaba 27.9 FM ene eye fiada ene eye boja ye December bosume ni da Akoma FM eto so enson na baby anyame ensia baby anyame ade ya ba bedroni 6 January eno eye ne ene ye boja ye eno nti baby awo bia no awie no aka ye ho ene ye koso ede recap no de twato ede amam stories na ye dada no ene ya kakai mo ne bobo so chemo na ye gi afutuo ede free ebi mu sanse obidia ba no na obi nso de nam nti na obi de wodi atu ho fo enhwe mensre menkasakasa ho bia mema abunfo bia na nsore nko na emom no atu obi na ti ha ekina ebeto nso na nso ti ani na eya futuo ne yefa ede afri mo kaye ho ewo onua TV na ubehwe bi ewo ho sanso na Rabi 1 TV edemu live ewo Rabi 1 TV edemu live ewo Osei Chrome TV ni nyina ewo ye multi TV no eso Facebook ya Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 ubehwe bi ewo ho Big Love Radio Spain Table Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH UK Free FM 97.5 ye manager dachi ina papa bi wona na adwuma ye fo tachima no mubutuo o mabie mu no mabie mu no mabie mu eno mabie mu asa na tachima ye se deja ane Asopa online radio Asafu Pokusika Palace eno so mabie mu Arimbot at 32 kochi any brofo edu no tontas ne security doors make us fidia kase no wabie mu ho ya enya sam geto Akoma golden ladies ma joyce mete won ka japa o nti anu mama te won kapa na kwato so eslaya empabuafuom edem atomic digital satellite also dem e wo trade 4 junction na Nabrebro Formation Center kuma u bodoma se e won so wenu mabie mu pade mu oden fans of Akoma mu sem na Akoma mu sem fan club no make us say ya share e de atoso enu nti chairman ne secretary momo modia za mo be share e wo ho e de amayen sanso na Maa Akos great family da ho fans of Akoma mu sem and also at the ho a charity group foundation at the ho monkoso na mon share and for my Nikki Pizza fan club ye mama Nikita and ye papa Pizarro ye chia ma frishapa mamu happy new year happy new year money woman enunti ye chia mu nyina kama ne ka chia mo se monkoso a na monta ye china mon share International Central Bible Church ICBC platform no Prophet Elisha Abu wa share ede atoho enunti church members ni na monkoso na mon share enfa emma ye medin ade Maa Akos program no Akoma mu nsam shane so se piwak natural the 3p garlic meshaba ono any grow farm wajadro na waso yasene nyumako pi na won maso yasene asabre yimo ye de Akoma mu nsam dwumadie no ebrewo sade efri na watwi mu no ye ne pepepe recap en ye de brewo na so se wotena wafidie na chi TV no achi se ye onua TV Rabi 1 TV anaso Osei Chrome TV and now Facebook YouTube TikTok mpo na wo hwa no a utie ni yi a usua ade bebre ade free mu sanse da ne da de ye play de ye ka wansam no ni nyina ye eniema esisie ewo abusua bi mu nipa bi mu abrabom ato obi da na ato obi odene de ba ye ene ye ka obi ewo experience even more than de odene asempo ebetna ha waka mo bi atibie no eno nti bomode ana onso enye fidie no free ha tie na yemfa emmo ye ho bra 2023 na bibia enkoye enfama ye mabedwafo aye krado ha Pastor Julius Akwaba Mama Joso na nekwa koko Akwaba 2023 koko na be pai wo brutal ha siara ya ko di wali des abanka to bo asekwa kakra no de wo so o ba ya start e brother o na to say
Yesu na abaya de den ze kuta bona akodo o baya ne den ya mo mu die ya se dia se uzo da kai wo da na afo a uzo ta so bombo de frido wa ba enti o ze de some be city ya no se e bi kura kokko pai sini ye yo abonte fo no ye kukuru bia ba tena Akoma ka apuse ni so adi asem na we kika bra ba shine me ka meti waka ba shine ni so ala si fo na abuafo ni ye ya na yira kwa ba ye na mommy bokode na me adomo so e na just ma de I know o za stories ni bi o asa de atie no aya na elda ko se se o amonte no we ya ebi wa elda ebi wa ebi wa shebufu ze uni akoma o da uti fie ni akonta kwa na ase na mo kan no obi kwa fu se yensemfu no keka ma mo mpa no fi mu studio so for asme se o kasa pa de wi a mo keka bi nchena na mo keka bi nchena e di se nkofo akoma timi ba ezi ya na sana tia pepepe na eneyi de baby a ye kɔ no na ano ehye papa ano ehye nyasam ketua obi bese wase nyasam dawa pastor Julius ya tuatro wakaya mapa amapa ejawajo amadi asembai amadi asem ofisu chichiwere enye wona mokọ ya ga ko ki ko denchi amapa na nyina ne se ye wo ha so de obeba na enipa binom ebeji afutuo omo bepemua na omo de omo kai sisaba no ye fra mapa na ebisa so oba pa wo fedua na wo firi hin na ba o se o mi firi ofenso chichiwere na ba ye ni ase ni songbon songbon was nko eni ejai enu wase e boye bribi ama pamitin ba bi medwene me ho ana maame bi a mene no bopa mene fra me no wase papa bi ti mantamo ha se wo wunim no eja wusu wase wane ne yire nya kasa o mejai na wo hwe wo sade wusi ne nam ha se no a wo ne ye no ho bibia ye ne fentim keka mame fama no na ama pase ebo na se papa di wo yire ni ozo o ne yire no mejai wo meja nti oba no kra ro pakere niema pakoniema na go oba na pakere niema ko enti no wo da ho kwa eje wusu da ho kwa adakwa ono enti no se beka no ho hye kakra ena eja ama pa ko hye eje wusu na eje wusu se ama pa empra no de me na meka me no batwe de correct one pa empra twe correct one pa nemmomu no cross bi wo ho na asem wo no cross bi wo ho nemmom ho na asem wo empra twe me ni wo batwe de ye ma obi ehunu apart from mama ya me disi ni so obeka kire we obi ehunu enye secret enti enye secret empra twe enti nyinsan ko ba mu no a amapa ebo aje wusu amane no wose ma no so enye secret enkancho bi aseme no na nyam secret marriage ever enkancho bi asenyin san ya media obi ebisa wo nkasa ya me aje wusu nemmom meshaw amano abroso aje wusu no kwa wase o amapa wo de jajaja me se emo obi amane mi ankasa meshaw ahwa akwara no am de godu am eduro hono na je so ampa na je wusu ye na sade na je na wonne na yire dada de kwakabo mu no genti adada na woja ya mapa hwe eno na ayi troubles don't come asama bafie dada na sa ka so jane de buru nti se sika no wode fa kuntura se ko mama pa ja na wode hwa ne ho hwa akwa ne nyina ne woja ai emabiem
afei ama pɔsi na ebubo nnua mu yi wɔn ne mpratwe wɔn akankyerɛ obiara wonyi nsan yɛ bisa ahwan wɔn amodi wuwu yɛ bisa ahwan wɔn amodi akora ne nam ha nyini yɛ hunu wɔ papa eni na abɛka kyɛ sɛ sɛ ɛna si yɛ etiefo akora ne nam kurom hɔ ɛnso yɛ hunu wɔ papa sinu wɔ papa ne nam yɛ hwena no ha yaa yɛnkɔ na yɛnkɔ tie deɛ si yɛ ɛwɔ amapa ɛne yɛgya wusu Akoma amanfoɔ ɛbaa yɛ a wona ɛdi susu a yɛn nyinaa yɛ show ɛwɔ hɔ obiara no bi nti saa tam koraa no ne maame bi wɔ akyi ɛfrɛ no ataa wɔn nyinaa baa bɛnum bi nti ɛno nom wieɛ no a na kyɛ sɛ saa tam so sika so wɔ me ho ɛyɛ ayi no a afei na amanfoɔ rahyia nam yɛ nsɛ daabi mɛkɔ fie ɛna me ne maame ɛmiti ayi hɔ ɛna wɔfa ɛbaa hɔ baa no hɔ ɛna wɔsɛ wɔfa na amanfoɔ nyinaa num bi emi de ɔman bi ɛna mo sɛ kɔgye bi because ɛyɛ ka na me bɔ adeɛ kye a ɛna maame ante maame na saa maame na wɔbɔ ne din sɛ wɔsɛ me de kɔsi ne soɔ no sɛ me se wɔn ka na sɛ wɔn ka na asɛ maame no fa atwɔ ɛnyɛ no kore na deɛ tie no sɛ sɛ no na de ba ayo ɛno na de ba nti saa maame no ɛna wɔka na me ni hɔ 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM like it page no comment share bomodia na share nsɛm wɔ hɔ the yɛgya wusu fiti ase no ɛnso tum sɛ n'ani ate pa nsɛm wɔ hɔ wɔyɛ kuru papa ɛgya wusu ɛgya wusu yɛ kuru papa bɛyɛ ɛdɛfo ti ama pansɛm ɔka asa na ama ɛgya wusu na intensi sɛ bɛrima bɛba na ɔbɛka sɛ wɔba awurapu me intensi bɛrima so wɔba awurapu no intensi na wei ne deɛ ne wɔse wabo sabe enti betimi yɛsi ɛno deɛ menim nyame nkwa n'anim ɛno matiefoɔ no mekyɛgyes yɛhwɛ agya wusu sɛdeɛ ne nyina soɔ ɛsitie yi enti sɛ waboro sɛ deɛ yɛ a wɔbɛ awurapu no a wɔntumi nyɛ biribi anaa yɛhwɛ sɛdeɛ ne nyina soɔ teɛ yɛhwɛ sɛdeɛ yamapa esitie ene wo bai se opese ye agya wusu yire mo medua osade ayo because bai se ayefro enti che se yen ka ni mom na meme ho ma asem na so we de mabumani agusu in Jesus name enti yen hwe yamapa Akoma FM se de ne dress ne esitie chori nya ye wu nam ba bia se be ma yamapa so dress in city be ma foforo di na wa yesu na wo na yen hwe se yamapa betimi arepu agya wusu ana Eja montrase ma. Eja wongu wani mu ase. Wusi ya mapa na repi wo. Eja wusu. Wanu na butu so. Wanu na butu so ana wo na butu so. Wanu na butu me so. Because wanu na butu me so because and there wahima na ka me ka say yanum bi dia meboa. And yanum bi papa nya say yanum bi. And so na me te ho. Na we ni te ho no wansum wo ba ya. Dabi say ade wo ba na sikasam. Why you jam so boa me say na ye. Na asem wahima. Senka me kra no. Sanam mi kra mi bisa senka ensi. Misa ha me enan na ama me nwuma nyina kra ye basa be sene. Wo da so gya wanam se wo bai be wurepu wo. Ene kra wo butu wo so. Wahima. Eti wan fili. Wahima. Eja wo so nti wan fili. Wahima me se cheche ade a enye wo tension eya na unhunu ayi se ayi wo mu se papa. Na wo nsumu mentontwene. Na me se ade a kye kra cheche afa na me hu ba bia me sika no dodo na adai afa na bi me de mentimi mfa nche mentimi mfa ayi nkwahye nipa se wo fa de ni me de nyame so anim ni se me hu se wo na wo ye se na mmom asem si nso so me na me de hye mo ho na me kokan kire no enye se bia abu na me di wanam se awie am sika me ba mapaso na mmom agye wusu ma me se wasem ba ko da bia me ka me se sem bi wo wa akoda ka osie so ya akoda bone penin kese penin why na beka nti yani ya be Akoma FM eje wusu sa ba be mada wo suo ene tumi mu oba fefro wo be kai se wo sane wugu ni mu wo be kai se wo sane wana se wo kren sane because ensuo na ehye nyinsen me eno die Akoma FM se die
na kikirikiri wɔyɛ saa no a ɛyɛ no nti dede bɛɛ fi hɔ no a na kyɛ sɛ wɔgye sa na sɛ nipa nkora no ɛba wɔn bie pono baako no a sɛ wɔn ahwɛ ne abɛka sɛ bia obi yire enti wɔn release mi deɛ ɛno deɛ anyɛ yie saa anyɛ yie saa sɛ na kyɛ sɛ na nyɛ me tension na nyɛ me tension amapa kɔpɔ ɔba papa amape amapa kɔpɔ ɔba papa ayi bɛ twɛre fɔlɔ si asɛm no kora abɔ bi pusa sɛ ɛyɛ yɛ no sɛ ɛyɛ ade a sɛ yɛ ade a ɛjɛ usum paasɛm papa bi ni wɔn sɛ yɛ ade a miyama so mu na wɔn ma yɛ saa de no tu fu yɛ etu wɔn paasɛm papa bi ni wɔn afa kyɛn kɔdimidi na bɛyɛ saa de no sɛ wɔn ni wɔn ba da ne to ɛne yɛ yɛ naasi ni wɔn di na ɛyɛ na bɔ di mɛ dabi ɛmu obi ate sɛ wɔn ne na etwɛ mpɛrɛ dabi ɛyɛ ɔno a na mpira sɛ one day no ɔbɛyɛ no kura mi ni na yɛ ɛjɛ usu kasa ni wa abire mu nyame mi ni na yɛ bibiya biem sɛ kasa ni wa abire mu nyame mi ni na yɛ bibiya biem wahima ɛbɛsi bɛba atɔ ɔbɔ maa ko osu ɔbɔ okay ɛni ɛjɛ wusu maa ko osu ɔbɔ kyerɛkyerɛ yɛn ɛma yɛn ɛhin fa na baako kɔ ɛkosi yɛn wọ́n mani kyɛkyɛ ni nyinaa ɛnyɛ nukurɛ da mepa atɔ di nka mi kɔ yɛ no ɛnyɛ nukurɛ me kɔ ne dɛm ɛkɔ ɔno ana frɛ me ɛmaa mi ne ne kɔ yɛ yɛ da ɛkora bɔ ne akɔbɔ tere ansana me sɔle ahomakye aba fie ɛna deɛ me sa kɔ obiem na sister kurama kora kuru deɛ ɛfa no bɛ fi ɔfa bɛ fi ɔno kora deɛ wɔ hu mi plus ei yama pa ɛna sɛ agya bɛ fi ada na so kɔ ya wɔse wo kɔ hene ɛna me kɔ ha wɔse ada yɛse me hu baabi a ofiri ba na wo fra agya wo su da mo ba me hu am se ai hɔ na me firi ba me ne tie me pa try okay yɛn san ɛnto aso ne yɛn tie deɛ kɔ so bie mu ɛna amanfoɔ ɛbaa yɛ a wona ɛdi susu a nyinaa ɛyɛ maame no na wɔnkɔhwɛ wɔnkɔserɛ ɔbaa bi mahu ɔbaa bi ɛma me ɔno na sesei me waa no ɛfrɛ no Augustina ɔno na me waa nti maame no na ɛkɔserɛ maame na nti maame no kɔserɛ maame a na wasa meama saa de akɔto maame no sɛ wɔnsa nkɔserɛ ɛmpena maame me yire amene ne 20 saa tam kra ade ne si ye na saa tam kra na me yire na wo ansa na saa ade si ye no oh na me yire na wo ansa na saa maami ade ne si ye saa no na agya me konum bi enti wono oye awie na me de say ya wie na me enti okaso wo benom no yen free wo mo na me che say wo so obanom no enti obi aba obi anu enti satam so na ɛwɔ so kakra nti na ma boro kakra nti ka de pempe na ma boro kakra ɛna me yɛ brɛ sɛ me kɔ fie nti me kɔ duru fie no ɛna ma ame ne baaye nti wɔno kra ɔbaaye a wɔne me yɛ bibi wie no kra no wa na hɔ nti firi hɔ no me ne na anya bibia biem ɛkɔpem sɛ saa ade ne si papa no wɔde akora no yɛwo akora no a wɔde ayi wa sɛ akora ne papa dada wɔno ne kuno no edin kɔ yɛ nti amane ɛwɔ dom no edin no ya ɛwɔ ayi card no so no obi awo a yɛde akora ne papa din ɛne o maame din na ɛyɛ ne kuno dada no wɔde ne din ayɛ nti ne kyerɛ sɛ ne kyerɛ sɛ akora ne yɛ meba wadawro mo ye be hwehwe me kyerɛ sɛ adana na waboro no na wudi lo man kan kyerɛ ne so wɔ mbrɛ fie wɔne na ba yɛ mimi kɔ mapo ɛna sika wɔ me ho ɛna me kɔ wura fie ɛna wɔba a ɔtifiri ɔkora no me na anya bibia bi me se firi ya besi enti wo waba wo dɛ waba abɛda me yere so awo na me yere so awo na me yere so awo na me yere awo kyetwere hɔ so ɔda ne fie na me yere na awo a wɔwɔ kyetwere hɔ no mo ɛda ne fie enti ama papa ya wo na wanto dan nim oh da bi sɛ ɛhɔ deɛ ayi ɛpono no nyinaa wɔ nti meduru ya no ana meka first gate no atum mu ɛna media metena aseɛ ɛna kyɛ sɛ meyi sika ɛwɔ mbotom ɛna meyi ɛna m sɛ yɛde nyame ayɛ ade nti mɛhwɛ a ne tiri mu ne ɛna wɔsɛ agya watɔ nsa ma me o sɛ wadawroma mene sika nti boa me na m sɛ na maame ade wo ya se wo ba yi ase ne sei wo so ja hwa no wa ba me
so ho no aba me ene anya asam keto na wo ba mo odem ho me say to chire odem ho me say ena in fact ati satam no a esi ya me fa no wie no na manum ho what the wrong one na wrong no me say ade no kwa won na asom asom mu Akoma me du ya na me ka sika won no anda ye no wo so mi matade mu start so wo woro na che se asama ba anya asam keto anti yes ano na hamen ana ade susu ni pa susu oba no no so lusu at once enti anu lusu sana abe ahamam na asem me yira wo e ko busumi mi yenu na wo ade wo ya wo be enti ade achi na chese ahamya mentimi mo me yira mane so akire ansana me se me te se me wo fa ba no ena ne wo kura wa wo baako ena ya wo na wo yira wo busumi mi yenu sa na tesa wo kra na wo nyanya bi ni dabi enti wo to nya na ho twetwe dada me de se me ayem dabi wo to na ho twetwe dada me de se me de me dwene me ho eno ono de be wo so me se nyame o hata weni se wa na yo Maa Akos akasa oboa enti wan ke kansa mpaye no bo no na ka kire wo de kwato obi ani no o se me panya se me fiti no bi me chese wan to sa ma wa no me to sa mama no obi me ye wo ka nyiranim mama said what you hear me there ante in fact ha me yes ni because na tese ade no na nya me tanse me ba cho Maa Akos obo ade ne ye nante na me kanya me oto se sama me no ante juli no me ante juli mo me ba me kam step by step ye ba me kasi so ade na bra ama pe repu wo fo papa wanti atem na obi ani fie se ade ena me ka se wo ba na yi ade anya basa se wo nyina wo dem wo mesusu ma aya yi eja na ho che ma oh nyame o hata weni se wa na yo Maa Akos akasa oboa enti wan ke kansa mpaye no bo no na ka kire wo de kwato obi ani no o se me panya se me fiti no bi me chese wan to sa ma wa me to kansa mama no obi me ye wo ka nyiranim mama said what you hear me there ante in fact ha me yes ni because na Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 87.9 FM like it page no comment share bomodia na share FM aye na intense se be ma baba na obeka se wo ba repu me intense be ma so wo ba repu no intense na we ni de na wo se wabo sabe enti betimi yesi anu de minim nyame nkwa nanim enu metiefo no me charges ye hwe agya wo so se de ni nyina so esitie enti se wabro sa de ya wo be repu no a wo so wo te ya agya wo so ono wabro no da wo na amapa no abetu ahye ne so no wado ko wo so kunde no ya bro da ye ntwe bro nya Senkomo. ya bro da ye ma ye hwade se oba wakohia bema wo se mame ne wo ntwempena ne mom kanche wo bia mebusuani bia hunu se me ne wo twempena kanche da fo bia mia ena me ne wo twempena meshawo papa zasem we se bema bi ka bi kire wo ba bia ade ne wonye because nya je wusu nko ade me 2 months before ye ba be di bronya lady bi nso ba ha ya wono so ka se be ma ne ka che se ma ne nka nche wo bi ase wone no ena tie no so ho asem ko ba ye ma chetiefo nyina euzu ama asema be ya nka njiro bia ma no kwasa me se abrabom no se obi ka asem chana wonya bo wa no pe the first impression is asem wachire okay asem na o ka tell no yes that is the first question edienti and edienti no so ka so be yi anu a ma eyensem bebre na obetumi akande abeche adekodienti a o ka sa ebia no wo yere a o mpese di asem no be pia ma na yere kra kwate se ebi kra no wa ye bone baabi ene ebi o mpese bi abete se wo no so ebia no just questions ne bebre pe
na mema ni bi o ama omo ye very smart o say by nature nyame sheda bom mema say bi omo ya nyansafo yes ha be ma say bi na dwene wo fuma na say bibi say na say bibi so bare mema by nature no nyame sheda bom sa enti wanka ma kra nka ho dabi ade bia wo ye bia no onimi o pese wo kire okay so wo aje wusu ekesi a na ono na yire na omanya misunderstanding kakra bi o ana ma maame kika ama apama no so ta say enti men kan kire obi na owo adwen se misunderstand na si wo wo ntem na na yire ntem e bia o mesovo because nanka ona bi so ona na yire ja for life na me yire yamade na se me kwa na my na funza na me yire se waja na me so ma pren so se waja me a ebere na makwa me ko twem pena so on fa me so fa but otimika se enkan kire obi a kire se na o na dwen ti ko se o sa na yire be sa kan bom na e bia se na yire kwate se oni obi twempena ebia na afi akose the case okay etuna kese se ama apaye smart na me kama wo mu etie ye mu aya sese mo pe o bank o manager on no officer so person kan kire obi a sister o manager o bibi ye kan kire obi o headmaster abeso pe person kan kire obi a na madam so kan kire obi a school girl so kan kire obi a o bibi ye bibi wa kire na that ye pia mo se bi wodi nkwasi asem okay kachiri obi ma enakwa de bebe yedu wiase kanti obi ani wiase o debi asempi obe kachi obi ma ye dance for se nye woni nipa kwa be kwa obi afo se be hia me be di ade de free penti mene ya akwa obeji bi sister oku yo ande bebe yedu ba ye bi se on peso bi abati na se adodo bi onwo a na se bibi akankasa se unku dia onkone so ta se unku peso we be wa prabo mu unku so mu na ba na wa prabo mu ankan chiro bi na dia be wi en no ma offices koso asofo ntem asofo bi kwatimi ni obi ye kunulu wa abosofo na no ya nka manente aya asem papa nhyem sema kese yes adan mo nka mo bi ante ebinie papa yi senanko ma me hu adwempa kon kan tsama nka mo bi ante da wumpo obai ayo obi na ka ne ma na ka se bibi emponi a oba anye wa na odi akukudu etuosi obo ekose ne pe no wutun ka che oban se epese awase mo nka nchire obi a chese na onimia yes na onimia oye ma tu se kewusu eba be gina ba be kase na ama apa na ono abeda na mabo medinoto na me peton sama na metobi mayo papa pemu eti se wo edewusu wa boa dance na sense of barrel dress so wo mo edewusu da wusu obudi wo wante wo je singlet shatade mukura de mu fie bi se mutu hye ntade me ensa kura da ko ashe trousers ashe boxer pant ashe sporter edewusu na ma patimi awo sami o ma wenyina gu astimi so mu ama de abegina so yente atimi ada so bu ni pa edewusu ante de o ten se so ho ase o kwa de tena ha o pa edewusu ha o pa we e sure say ha wa pa edewusu enjoy ma yen kan ko nchiri pa me de bia me ka se hwe say any person na any nipa ntemote ma enya problem because ye nipa ye ne nkofo be sign as apart ya mum the most important thing na say ye ntam etie no ye make sure say ye be very careful say ye offend baako because minim say abrabo nipa wo kwa wo be hia wo na omo ana wo be hia wo ni ama pa hia magji mo nipa say wo yimpo ase ababaka obi kasa be nya no oyo yere e bia de si wo montem kwa na nya se mese ka mo kona mo so to obi kasa me nya no nemum papa neme ama pampa to waste so ye be ya sister akora no ono kra de wo yira bonka asa chenchache wa no what I say akora na wa hwe no aba kwapum sa wo yire beba wo jai no e no session wo ye case we person odi ya odi sheni mu we person odi ona send nipa be break sa ye ni how to maintain relationship ma we betimi obi agya adwuma ye we betimi obi agya aware so na minnim aware fo enne omu nya komesa aware bi aware fo ma aware mo gya yo we si wanya because they maintain relationship and omo appreciate omo man na omo person sa aware eduma we should learn how to maintain relationship no matter how it is you make sure say odi obekọ baby kwa me mate enya hwe odi obekọ akọ na emum no
asomdwe nti yɛmfa kwa wo so yɛmfa kwa wo so ɛba no saa ne wɔkɔ kwa wo ni ya ode ye bia but ko ba se ne matebe ho asofo ntem ne ntaka ko so na ma ɛyɛ no a wo fi se we ayi no wo fi se we ayi bɔne yɛ batena sɛ yɛbɛ sɔ mu obi akɔ asomdwe mu nti o na kom pemfa yɛbɛ si na bɛsrɛ kwa ama apa ne ɛde so asɛm ɛna yɛ futo de ma yɛ nyinaa yɛ ni nipa bɛ sign yɛ ni na enjoy ɛyɛ so pass wɔ yɛ papa pen sɛ ko ba se bibi nti yɛ ntɛm nti a ma yɛ mfa nyame kwan so kwan papa so a ɔso ani bɛgye ne ɔkɔ no ɛne wa wote wɔ no so ɔso ani bɛgye sɛ ɛnkasa me kɔ me ma bi ne mu nkasa me kɔ aba wɔne afo ama papa do baba me style. Maa Akos, please, can you slap this man for me? Can you slap this man for me because I'm far from you? I love Nigeria. I'm sure you're free Nigeria. Also, what Nigeria? It means slap for him with the papa. My God. There's some food. What's it? Good afternoon. I'm Herbert from Sashi in Seura. Ejewusu is lying. He did it by himself. Okay, Nyame Israel. Was say I'm Derek from Ebuako Kofodia. Maa Akos, you are the best. Nyame Israel. No, no, no. Mama, I'm carry Sister Dana from Podia from UK. I say during sexual intercourse, they shouldn't just enjoy the act, but look around to see if there isn't any hidden camera. I'm very much. And then can say, and then it has happened to me before. A lady had raped me before. Live, I was not drunk. It does not last for even 2 minutes because I was not in the mood to do it. Where you need what the free band was waiting and then the catch in when your young was as your baby father. Oh no, ɛno deɛ ɔde bɛba abɛhyehyɛ wo ɛwon kaayɛ na wɔde hyehyɛ wo na ɔde taataa na sɛ wɔyɛ biribi a wɔn ho kɔn bɛdɔ no eti ɛno deɛ wobɛtumi ayɛ na wɔn deɛ wɔboɔ no na wɔa bɛrima no wonim hwee na ɔde ne ho abɛba mu wo eti wɔn a na yɛyɛ ɛna ahomakye ne soso no ɔsan bɛ adoa ɛsan bɛyɛ yɛ ana eti ɛhɔ na nam ntia gye wusu asen sɛ aho ɔdaa hɔ eti wɔn ataataa wɔn na egyina so na wɔn afa na adeɛ no ahomakye no wɔn nso na saa yɛ ebiem ɔbaa no na saa yɛ ɛyɛ na ɛyɛ no dɛ ɛyɛ wo dɛ nti sɛ nko ka besi so sɛ yɛ medenti ade kyam sɛ tia so ɛno na agya wo so mpɛ sɛ ɔbɛkɔ ɛsɛ sɛ wo ka ne saa yɛ nyi ntumu sɛ maame no repu no repu no wɔn e kya so sɛ maame no repu no no wabo ɔsɛ kasa ahomakye no ɔno ana yɛ na ɔbɛka sɛ ɛni ɛgya wo boa ade no wani da hɔ muso fani ba ko so fo ya eji so fo waje mesu na ɔde aba sɛ ɔsɛ ɛgya wo so pa sɛ media nya de so bɛtɛ ase ɛnya so fo ya ɔsɛ nya no Maako nipa bi tumi ka asɛm a asɛsɛ bi ɔmo tiri ni hɔ bɛrima a wada wɔ baa so na wankasa no sɛ biribiara ni mu koraa na wada ne so ɛne na da adeɛ kye wo ne ne dae ama ne nyinaa mu no nyinsɛn aba wɔhwɛ no deɛ wakipu secret ama wo ama that time no ɛnuo bi ankɛsɛ sɛ to wo no ɛnya nto wo sɛ nipa ne yɛtoto ne fam ɛdɛn na enipa bi wɔ hɔ a adwene bɔne wɔ yɛtiri mu saa ɛne yɛto yɛ hofo
o se obi wo ha ade bi wo ankese esese ema de besie no kan nya papa yesi asem bi wo ho ahoma sososo ahoma esososo enti yanka eno no ye ko mu de ta baabi na nipa nanka na eduru ni ye mu no nipa ne dia ba beto ho efise that moment nko kan yanka sai yoma bebre enti se wanka na eduru mre sese wo kan e dia de na sa nipa esese ye yema nipa no adana unse obi kwa tumi ni obi ye ade bi at that moment nka sese ye chi nipa no tum but won kada onu ade ne ho be kwatum obi gina manipa no papa mu boni mu obi gina manipa no but esese de ode ma no wo se ania so wo fi ni da abraboni on cheke ne da se wo ja na busua ho a on hwe no enipa no so wonti na wode mu se wo ja na de pa bi wo ho on hwe so yie ma no enti nipa ne da mu a on hyehyɛ ye ni nyina no on fa na ni kura akɔhwɛ no na wakasa mu eto aduane bi kura ama na yɛ dai edi wo so na wɔgye wo enipa bi ayɛ saade no bebre enipa bi kura de yeti esi ho agye wo bi nkwa na so sanka yɛ no ni refi on kai ne da oni nka yɛ usuma wo bi kura no eno konya accident na owu yɛ na busua no wayɛ ne dan weja wo mo ho ya wonti na wo so wonti na wo koye enipa bi kai nyoma bi ema nipa bi di ya wo ya brabom wo ya komam wo ya setenam mese nyankopon mebu ya tan ya ya ankasa atemu na wo ya so ahaya because bonini wo ye tirimu no edonso ebetimi ambasa aja usuwa wo makra wo wo mo no mo mahwa wo ne makrai ye wo mapa wo ye sigli no obetumi ababa be ye de wo ye enti aja usu asem a wo ka kire amapa ana enipa dasani asem a wo ka kire wo yonko ene ma ni nya ado enya atima enya akoma a wone wonam wo enti ade na wo ye wo yonko saa enti aja usu yi se wanka ye nsu a wo beka ya sere dabi wo sister ye ba wo ho wo sister ka cha ye se ebai omo hu ni ti omo hu ne na ye si fom ena omo hu ne nsa ena omo hu se ebai de ofrifia abai die ofri ye fia ha woni se ama pa nka nkire wo bia but na ma me biti area ho okwa na wo hu no ama pa kwa eje usu na ma me ni hu no ahomache ma me ni se ahomache do obo hu ne se ama pa so ne brel efre eje usu dem na okwa ni fie but ono so no asam ye mfanya wo a untumi nka enti na okoma de ne a da bi ye nya ne sa na se wo no ma me ne so kana no ye dai atum ye ko ya no na ma me ne efre ye kire ho ene o kan sa asam ye dai e kire ye enti aja usu de wotutu nsem gu wasum no wanka ye nsu a wo beka ya sere heavy ni ho kra aha wo benya atamuo ansa na wafida ko enipa kan sa de na e wo ya bra bonu a enipa bone sem sa ye dai e wo ya afa no na mom kan kire wo bia no me pa kire wo enka nkire wo bia na hu sonso anso e wo ho saa na ba ku akura bi betena wose ne papa nti wa mo wo bia mane wanka nkire wo bia enipa bibiri bia wanka nkire no enne ebe wi akire wo so wa ha enti mesiro nka nkire wo bia no penipa ba ko a wo be ka akire no a ebe ye ya ama wa brabom na enipa ye enipa mpa osema Akoma, my wife did the same to me. She gave me blow job when I was drunk last week. Where there were you? Now we are what done was a pen. Na say no I no cry dey our tears is one can nana what done Maa Akos, can you slap this man for me? You say you have drink alcohol. How can you see she huge you? Maa Akos, Gloria from Oferikrom number does not go me pacho. Ejewusu is a liar. Moses wager or the buyer. Maa Akos, this man is a FOOL evangelist. Mame, situation wey akof ama enkwala bebre ejija. Akoma FM. Sese onhunu so okọ ne papa ho, onhunu so okọ ne mama. Debi. Na nkakwala no so tini ba bi no emumi enum Jimmy sem aburo. Ma enhu de ekam Ejewusu panyini ntwantro sa. Maburo. Where enipa wo wiase oburu said there when it come to sex. Enu ko ade obrotiko
sa wo boro se dean sa wo ne wo yere sa wo ne wo fiancé ene de sa na esi ka empra twen ya dan fiancé na wo fian no de esi na se wo se adan sa wo fian na esi afi se ba ko tu so no se di pa no boro se dean wo se me buru ya mante o ba bi timi ka se so fo na ma bu me mante jana mwo na ye den na wo ti wani no wa hunu ba bia sa odo sa koka wa wa antiri wa hunu fi wo ti wani no the first place to check so we be the horse there was our check if say na di wote wo de na ekoso ka se bia na ma ye mre nipa de wa ye mre di bia tumi si so eja usubro na aburo e ko da loto ne se na so wo di loto no papa ene komo for ton san chesa enti am ma pa hu se adi sika wo ho de yiri nsu ni o ma ko kakra condemn mama ko hwe na me ko eno no so for advantage so na wo da ho no obi aso ba me wo di wura ba wa bu se de kura be ti o le bi sanse wo de ade ne ko hye uya wo ne na ko twa account sama pa ama pa twa enti ka eje usu ka won wo de wati bia gade de wura ba bi eye wo amo wakoba wo so edin a waburu kwa betim do sa so nim uko ka se won na be da me so na ite obi da wo so na wo so do obi so ni nyina nye nda so to na be da wo so to na ye bone na o ma china na kuye ka se ende wo sori ande wo de ko da so ende wo ahunu ye be kan se mema bi afa advantage ye be sere afi we mamma science nipa no waboa wo na wo yiri ni wakura hwe se wate wo to so a kusi se de ene dia bai de ene dia ba konfo boni a wata yare fo ama konfo aba tu nyini mu so wo su kwa de be piem nipa no so waboa wo protect wo se on kan kire obi a ampa wo timi protect so on kan kire obi a amena be do stage we ya afi de opati te wo se edi na ko hospital wo de man se dini nyemi dia e na kwala de nyemi why sam wo sha boso me say wo ko aba be di ani ene ene okay na usu di ene wo ba ye January mu ye sa ba obi wo ba ye na se dwen ho no eja usu ye ka mo ate wo de radio wo tu kiosu mu radio wa ne da ye ke mo ate ai wo du ko mo ani ba eja usu ye ba ye di ene no ya ma kora imani na miase wa bra wo nyeja ena no we eja so wanyini ye besrew komo ye bu ye besrew hwese obaye na busumi ye ba ye nka da koro da wo tia woni ajewa wu twa trisho for sure ya ye nim ni santai ye se ye bese mi enko ye na ni hu akola ni jina bia na kwa lu su nyan to so kakra sa at least o papa so no ti meni na wiase wa bro ni papa wa bra be ma no ba Maa Akos, I really like your show. Oh, Yami Ensha. Nana you. Mama, aya na bebre me ka say no crack kan ya, but o kan no crack sometimes say save you kakra. Na papa na me expect say bi anko ba ye no. Say me wo so akra do hu say your ba wo. E na once no akodi wa ade no wo. Say say o say aya na de bi ameka say at least o nipa ba ko bi kra wo wabra boma asem bibi si na chiro so say den kra eboa o say sanka amada pa wo obi a otimi ni di ne nkomo pa ka we na ko oba de nkobeka so but wo akoye mi nipa de o le ma me wo ho obi a wo na wo ba no enam so onya wo mugidie say bia wo beboa no ono oyire nya issue okay nipa na amakosi ne so minim say obi na me kan na se watimi anye mama na se wo sa jeje ni mu se fi so me na mo ne mo nyiri nya nsem a kwa ne so okay me ne me ri nya issue kakra bi ba mi ni se yire etimi na won enti bo mo ba se de be ya ye nyina e bo ba se de be nyi nsen ba enti nke se me yire sa ba dia na ne oba bi wo ho mama obete wase obaji agum oba bi obete wase de onti wase wo nsem ma ne ti nye kudo na ba ti nwo e ma obi ame ya de so na obi so nipa de ne be ko Akoma ye de be ko dropsu ye de be ko wo ko ba ko blenu anu anu no papa enkwara na stranded papa enkwara na stranded unim say untimi take care of ba o kwanyem aye dey okom ni ma ga duane ya nana okom ni ma ga okom ni ma ga fast nkanye ya ati eme ma na nani
me ye ne ya ame nkwa ne me ye basa ochina nko da oba bi jojo ho ani abetwi to asi I don't know. so ho da oba bi jojo ho a no ke ka ho nsem yie DNA no so be DNA na bra genu yaba Wo be ye bo su wo no be ye wo hwe na is a lot of we say we di be 5 wo hwe na ndi yaba na wa hwe ba na echina nko ye da ho a wa mefetu ambegirigino obi aso wɔse anya na kura da sɛ wɔnom nsa ɛboro so na obi yɛ obibi sa wuhunu wɔse you can see everything you are doing from akonta yɛ show asem manso ɛna ɔno ɛde efiri ba yɛ wɔse I'm Nana ya from Kumasi Abuabo ma this man is lying. How can a lady rape you without your intention? Asemo. Okay, ɔno nso deɛ ɛna ɔde aba no. Na wo phrase him na yɛ peke kɔnso no. Na wa kyerɛ wa adwene wɔ hɔ. Nti story foforɔ bɛba no no asa kyerɛ wa adwene ɛwɔ ho bra bedwafoɔ bɛka sɛ wie 03 2249803 03 2249803 and a 03 2249803 Oh, Kafra went to me and so was say I'm Emmanuel. I traveled and came back and find out my woman got pregnant with another guy, but she still want to be with me, and I also still love her. Please, what should I do? For us, hello, we did it, baby. Hello, Maa Akos. Yes. Go from South Africa. My mama is happy to have that. Africa, come to imagine. Ele vai também. Muito bem, me traia também muito. Ele can me ver uma coisa muito uma mulher boa e aí a hora que ele para. Ele que é brabo. Eu tô com ele. É Mariana, sabe? Eu vi que não conheço o homem também. Ele tem que completar mais né deba. Não sabe o homem faz essa. Sabe o Anthony. Daí me deu a praia. Olha ele não cansa se seja. Ọbẹ kan tí ọbẹ tí mi yẹrẹ máa tẹ̀lé ọmọ ọbẹ kan yẹn ni because of pẹ̀tẹ́ ni wọ́n bá nti yẹn nọ nba ni yẹn yànnú no wọ́n mú fẹ́ fi àjẹ bàbá ẹ̀ máa wọ́n tẹ̀tẹ̀ kura náà tó gbá ẹ̀ náà fẹ́ ni yẹrẹ tí wọ́n mú fi àjẹ nfi wọ́n dà sí. Ẹ̀rọ ṣe pàpàpà wọ́n dín ní bàbí afẹ́fẹ́. Ọwọ́ mi ẹ̀. Nírú àkọlé wò ó. Tí n sinmi ẹ̀kọ́ pàpàpàpà ọwọ́ mi ẹ̀ kàkà mọ́ ọkàn rẹ̀ ẹ̀bẹ̀ jẹ́ nínú ẹ̀bẹ̀ mọ̀ ẹ̀kọ́ pàpà ọmọ mi yẹ bíi ẹni bíi ẹni ń bíi oṣù mi tẹ ọdọ yẹ ìgbọdọ yẹ sọ fún kan yẹ bá tà ọdọ ọmọ náà bá bẹ yẹ because ẹmọ bíi ẹkọ sí yẹ ẹmọ mpẹnifọ ní ẹmọlẹ́ntì náà yẹ dàm yẹ ẹmọ mọ́ni yẹ ẹni sẹ ọbẹ yẹ wọ fọlẹ yẹ ẹni ní ẹyẹ mpẹmọgbẹ ẹmọ yẹ nsọ a bíbí bẹ bá bíbí ẹ bá ṣe àkùrà àkùrà ti yẹ bẹ yẹ ẹ fi bíi ní kura lẹ́gbẹ̀rẹ̀ bí ọ̀sẹ̀ ìṣẹ́ ẹ̀mí ọmọ ní ọ̀bùsẹ̀ ní ẹ̀rọ ẹ̀ṣẹ̀ nti ẹ̀mọ́ ní mú tiẹ̀ jùmọ̀jùmọ̀ ní lọ́bẹ̀ ẹ̀kọ́ ní program tiẹ̀ lọ́fọ̀ bọ̀bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀yìn ìṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa wọ́n ní ẹ̀ mọ́ wa lẹ́yìn náà fi ẹ̀mọ́ ní ẹ̀yìn ìṣẹ́ òṣè náà yìí ni yẹ ẹ̀mí bí ọ̀kọ́ ní ṣe mẹ́sẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀bà sá yẹ kí ẹ̀yìn ọmọ bẹ́ẹ̀ bí tiẹ̀ ẹ̀fẹ́ kú tiẹ̀ ní nkọ́ mi tiẹ̀ ẹ̀mọ́ náà fi yẹ tiẹ̀ yẹnfa ọmọ ọba anyima akora ne baa ne yanu maa mi mmeri ẹdínlẹ bàbá. Mẹ́dàsí pàpàpà wí dín ní bàbí afẹ́fẹ́. Maa Akos máa o. Méjì nsú o. Ìbátan sí ìkànnì ní egbò nfa. Sí yẹn kwa. Mèsì ẹ̀jẹ̀ wùsù ọ̀pọ̀ wọ̀n pọ̀ òdì ẹ̀nì nà ọ̀bẹ yẹ. Èbi sọ ọbẹ̀ rẹ̀ fún wa. Lẹ́tẹ̀ sẹ ẹ̀yìn wọn nà ẹ̀yẹ ẹ̀yẹ. Èntì ọba náà nà ayẹ ntì yẹyẹ di ẹ̀nì nẹ́fẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀nù à. Bí ẹ̀hún di ọba no so ọba bá kó pẹ́ ní kùnà sí. Ètò ọ̀pọ̀ wọ̀n pọ̀ ọ̀bẹ yẹ. Hello. 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 Bàtà program fún mi. Mẹ́pàtọ́ wọ program náà sí yẹn kọ́. Ẹ̀ẹ́dì ọ̀nà tí a ní ìnà ní tí ebi na papa náà tán náà ọkàn ní ọ̀hún sísẹ́ náà jìnnà ọ̀bùa ẹ̀ǹsá àwọn ọkàn ní nípa àmọ́ ọ̀hàmù ní ìsá paa na wọ́n ní ìsá kọ́ àná ẹ̀dá àmọ́ ẹ̀bà ọ̀bùa òhun ní ìnà papa náà wọ̀nyí tó ń kánà kúrẹ́. Mẹ́dàsí papa ní wùnì ọ̀sùn ní mo sọ wẹ̀jẹ̀ máa ń papa wí dín ní bàbí afẹ́fẹ́. Hello. Yes. Pàtó mẹ́ta nǹkan mí nǹkan. Mẹ́pàtọ́ ká ní yìnyín. Papa náà papa lẹ́ni yìí ọ̀. Papa lẹ́ni yìí ọ̀ ẹ jẹ́ gbẹ́gẹ́ bíbí yóò ní.
papa na ni wo je to ke bibio ni to ke bibio ni e wo kele bi na fele na kai ba nwena kele bi na fele na kai ba nwena papa la ka shwe yin ashi Akoma FM. Okay, you are done. Hello, we did the baby FM. Me go back why you are done. Hello. We did the baby FM. Yes, I'm really married. You got me take your hello. Me pa chaka say it you. Me ba so eje ẹgbẹ́ ìṣòro ní àtọ́ tó kó bọ̀ wọ́pọ̀ àkọsíọ́ ni wọ́n yẹ ẹ̀sọ́ra màá sọ ní àwọn ọ̀kan náà ẹ̀fọ́sọ̀ máa fọ́ ẹ̀yà wọn nìyẹn kúrá ìlú ìdí kíkà tó yẹ ìṣẹ̀lẹ̀ náà wọ́n bí sọ̀rọ̀ wọ́n náà lè mọ̀ wọ̀ ẹgbẹ́ ìṣòro wọ́pọ̀ ní wọ́n títí ìṣẹ̀lẹ̀ náà wà wọ́n lè wẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ẹgbẹ́ ìṣòro ẹ̀fọ́sọ̀ ìpàṣọ wọ́n yí kíkà ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ni wọ́n yẹn. Mate onke kanisem ye no pani. We didn't baby afefre. Hello. We didn't baby afefre. Kafefre labadi. Labadi mama yenko. Oba no na America bi. Oba no. Kafra. We didn't baby afefre. Na papa na dia ye ne die. Enyo kura. Enti eyo so munya sempe bi na mukande chweno ye pani chawa me pa so me ka so fi Mayira me da sepa mame we need baby afefre oh kafra hey ahopa no so ya she we need baby afefre Mayira me da sepa mame me pa cho mentie wo ho tie mi wo phone so we need baby afefre kafra Because Obuase yankai. Akoma FM. From the 1 year, the German yesterday. Over say that's Pesmeda say we didn't be afraid. Very much comment. Me pacha comment ni yanko. Okay yanko. No on also one now but why channel what's one. If you also overall was no you know community way of version or Jacko, no best, no you know what the kind of only there. Akoma FM was na bibi aso Akoma. You know if you man talk to my other man. Me that say we didn't be afraid. Hello. We didn't be afraid. And Katafi Japan. Okay, me yanko. Mpacho Ghana now we are Ghana don security sama for because I tell na papa not now can papa not now na some can run I can tell now Ghana pa atamata pa to be play aba ho mini abe bulu pa ti te remember so we bulu pa no yin na san atamata now can run there because if you need to say no to Wabunsa ama iba ni wa be dari se ba na reku abi ti e ma tebe no ti so ba ni na mi fa ni boni chen Kafra me wo so obu afu pa Kafra we didn't be afraid. me ta to mi di ya Yo ya yanko. me ta so me name pa me papa na papa dia na en dia nyo papa peni so bi be repu usata ya Akoma FM. papa kasam papa na jade wo ye no har na mugu mani ma atesa dada o husu me papa ye de ugu mani ma ate me papa so se sanwa no abodia me da ase Me so me da se pa we didn't be afraid. hello very much waiting koko Okay, enkoko yanko. My papa na some na work no kran. Me so kran me wa because
Opedu Alukra, one name, 1 night, or Jay and Kalana Grabukra, or Kaya Sababuru. 80 years, Papa Bamina, Indiana some crown, quite dear in money. Kafa. Within the baby I'm free. Yes, I just was near my party. Good afternoon. I just like to say, I'm here to know your mamma, young call. Come out, Papa, but the people from where I'm trying Money home, Madame, say, baby I'm free. Mr. Baby, I'm working, Mr. Akoma say Askwa yene mo ene hwani mo kwaso na tie program no kuma say me tata me so me wa class so me ba ho no mo pa me ba ho mate ye twan eya bra ye jiwobia within the baby afefre from Kabla Santi yanko me free asima kwatia yemi ya what you want papa no me kunu ya me me mase nemo emma so de makati ni ya ba no so emma aba so epesi echire duto e ku woni ya me ti so ni gira ya ona me ti ne de de ya di papa na ti de no ne kan ku si ya ndia si emma so ya musu ya pota kakra ni si echire no papa na de fat den mo se no in fact enkuyi Meda se papa menu abema within the baby afefre within the baby afefre good afternoon so to for dia e ba cha me yenko yo em say en sadie yi ni ni ba en so do out no mo ha me fam ko for dia me pa cha nti o TV ni so ti o phone so me yenko okay because en so do out no mo ha it will be a to nyo hwe but no so when so tie wono we fam so ba for da wa sa da no so dia Sama madam asam no kan dey say bi o yes na we wan nyam hwede a fine onye ba won no ba won no so e ko no dey asam muso Meda se ma me fa de church on e fa second story no to asoma ho within the baby afefre be say your friend Nicholas me ka safri obo okay Nico yanko anka mpesa me bisa say e si dey answer oba ni ra be man ni dining I was in one broncho akwada ye no wan to ni punum Akoma FM now so me say almost oba ni for second round and be man one na second round Meda say oba no na call first round according to Ajawusu oba no and na call first round na second round ni de won na call hey Radija name oh osro besani o sister any pet di boni na ye di sie nipa pasi ye na ye re se nya ko atasoro ohuru ni ama nyina o sie nipa na me pa so nipa cha nyankopɔ ada ye no ye kura wo so bible ho se bible ade chi yo be kwa sori mama cause we do nyame baburi ama anya bo so de oya nyama na wo nyame kasanya be ni aja usu ye ready say ye do be famra kwanso ogasi ye ye do be famra kwanso aja ye bia na ye mra o hwe wa de ndie pa ye ready na hwe ye wo wie ye hwe kwanya wo ja baba wei e dia faso aja usu wo chuna awa na wo chuna sefa mesi aja usu wo benya so akatua wa ha ye ba ni subi yentimi mbone chem so abuzafo it wa ye konkro timi ku ye ba ni subi effective bamboo toilet roll make a farmer eye pepro ene de aye house chemical bia animal 100% bamboo na eye kama emodu wudi twi utu a utu nsampa toilet roll papa nie use effective bamboo toilet roll na toilet rolls na aka ni na no
ubeyi no akwa enkran na wo na wo pa bi atuo akwa akoton 2023 na wo so anya sika dia ye bibi papa bi afre 030 222 4843 222 4843 wo kumase na wo pe features bamboo toilet roll this is a one you so bi akono kwa use bi 0550 000 konfo a mesini huni asem na obi ni woda anajo ade ye mebufuo wa abraboni mu waje ni feelings ko wo so wa ama wo hwe hu atwi akapre hu mu ne ma obi abodua obi akansem bi egu wachi maami we die wo ko ya obehunu babia bibia hyehyehye de nioma nko yie obi age wusika obi abo wasum age wade pa bi ka ho konfo ye bi maami we obebua o de ye fa ka e wadum oso wo ko agura samana na se efijase osimesi wo ye bi junction fena na ye bi sisi a e was 0243 13 45 35 0243 13 45 WhatsApp number your audio WhatsApp no was 0557 66 75 10 ye gynecology syrup ayona pharmacy dia ba me pacho siesie wo ba no gynecology syrup wakoso kumanum no ebeyi wo beyi di congestion exercise na atwo nyina kama woni atenka wo ba ye gynecology ma wo yo besima ma ye bemu a gynecology etumi ema woji kaki ma woji Trasaco Valley DNB East Legon omo asuba no engine Gynecology asiye ho enu ti pharmacy ne kan e ba shop bia mu benya bi na fra ayona pharmacy de gynecology syrup about 0597 21 60 37 0597 21 60 37 eye triple garlic mixture na we make for the mawo 2023 the number 1 garlic mixture here we dwaso eno no ye beje award esa ye nyuma penti enipa bi no ma hyeda fa kuntura se ye triple ni bia fremo mesra wada wokwa uto triple no a we de bottle no eye toa we de wonsa efa garlic no ya yadra to ho ne ho a ube unse bibi efa wonsam rere efa wonsam rere sa no no say your original man no baby na mom no ode wonsa fa ho na eye smoother ti se nkuruma no na je say eye fake ni bia entine se so ema me polefo adonso papa wonomu a ebua wa ya kase betwe high sugar level menstrual pains high blood pressure better so asthma be ko wo fo ye kapu betwetwe wojo so na wa yase yo ya ni nyina 3 pink like this Daniel ba Mr. Kwalena Capitan ne Angelos Bomodia ne free piwak e was 0248 92 88 24 0248 92 24 3 pink like Mr. Bomodia nama wonsa enka ebisisia no yenko second story no eso ananu ayeka se obi a what story no na also pesa ye play man one me hu no obi say elder na say ampa wakaye Mr. Isaac Tufa ofriwa ene baye na obaye no no de abayewa bi a ye frɛ no Abena nam news nam news ko di we dey just some kitu o na me oka ya na me say papa o di atu aba me di we dey yize edino so eti wintwa short Abena enkran kwanta ena Abena wo kyerɛ mu akoda yi ni wo tie ni yie elder na betna afidie yanim elder Pentecost elder no say akoda yi ni wonom na tie akoda no oni wo mu na tie wo no elder ne na yere na akoda no ene wo mu tie na wo se ase na akoda ni movement bi no na enkoye ti da akora ni pie aso obi dia fa ne ho yes akoda ni pie
no ono so tu ni motor and was there be and you make akoti akora yi enti ne jesi wo kokoti nti asem na mekare elder so okoti akora no ohunu se Akoma asenko obi ne ya akwa obi kosunu tu no amoto no takwa bento ataskwata slelele ko bi de kwa akomo akoda no ene onu akwache na koda ene ode ne ba elder say as a time ma wokoto akoda se na akoda na woro de dross dada ko ne woni abrantie no kwa akoda no wokoji no osade yenti akoda na mi so timoto na chi nya no ode ne metwitwi ne ma and then say elder to me to do complete those people no wo akoda ne tu mu na nkraba da ya elder by no be ka asem we no o se akwa no o se member o se member e me do ti wo sin tudia no e wo mo a omo fani o mem omo hwani o ma omo hunu ni o ma fan koda bi na omo fan na bi no enye wo mo a ebi ato no ama wono ankasa ne ho adwuri no ade no ya ba ade ni ye de ko ye de akere no wo si anu de watermelon e ya asem o ye Pentecost elder de na so hunu watermelon no ntimi ore mama esme hoiri nya that's what na elder ka asem we che wa ase ho ni ye de ne ba soro no ye obetina he elder de no we was wa am say elder that broadcast ya de team no ya lose a memory elder ya lose a memory say dabi elder kai so we see akoda no na etie for de en first elder so wa fa second elder so wa fa na elder so wa fa yin na echi no akwa na nyim ye no wawo na wo ford na kwa kwatere ba bia elder yi nim na tira kwan elder si da bi me be fidie so ba hwa akwa na koye die ne elder wo se wa ankoho esi den na wo hwehwa akwa na koye die ne sa ne ba no eya wo dia eya asem sa be hu konsam elder ko na yenko tie elder akwala no meje no eye den a obewo owo a elder no de o elder ba bia omode me kwahye ye no wo omode wo kwahye hene fe ba sese no ne yamfa na se ne ahihye no ne asoro no sese eye no omoye ese akwala no ne oka no meni agina so bia na me se me gina so no se obewo ne ba no na mahwe se media na se ente sa pa dia anu yie bia niwa metuma aka bibia fa ho and nano na ye friend no nyame ncha de producer nya no na eyemi ya se ye phone no corrupt ti ye record it but free so the abuna insist say producer elder ne me die yes sa vim no owapa sa vim no is it when you sa vim me free mame elder we dey ya ono na me mo fa no mpie na ya hwe ya ho na hono na make me aka asem na yenye DNA pa okay enti no wo say asa akoda no ni di the same abena edi anto abena na nanim abena na muso na nuso na ngmen na ngmen so na menso okay enti wo say abena na menso no eye dan na obetina won chen yo akwala no sane medical ka no eye se omukọ galanse ase ba ko wuye no omo se oda asunsun bi pampam no enti ete saade a o metra meche me ya sorry panyini ya so I was sorry ben a Pentecost sorry ya enti o metra menchen enti se otena menchen sa hunahuna ne de emba biem enti ono so baaye no sa anooma no onye sa biem enti akura no eye abena no awofo ene de akura ne brewo abena brewo omo ye nipa num anase ensia na wonim abena awofo dada minnim omo ne siden na wo na omo de abena ne omo brewo se bibi hunahuna wo mo ntina mo ntina ne enti omo de bre mene se ne ono ne owu ye mpo me na mehwe so ama yasie no se wo se wonim wo mo sa me ya asore panyi nti omo kwa ma asore omo kwa ma asore na asore no so esemensa awasa abre no mu wo kro be so awa ko so akwala no meje no
ɛyɛ den a ɔbɛwo ɔwo a akwala no yɛbɛhwɛ ne mogya sɛ ɛyɛ me na menye sɛ na mehu yo ɔmo sensen ka ne nyinaa ɛma metua maa no nti akwala no awo nti mepɛ sɛ me akwala no ɔmpie mmra na mehwɛ sɛ ɛyɛ me ba na menye no na nea ɛsɛ sɛ meyɛ no na menyɛ no na nti saa na da bi a ɔmo frɛ sɛ akwala no memɛyɛ ne sei sɛ memfa sika mmane no na me sɛ akwala no ɛnyɛ me ba ɛna akwala no kora mpo sɛ ɔka saa ma mogyi tum a ɛnyɛ nokorɛ sɛ wawodi a momma akwala no mmra out na yɛ nyinaa na ɔmo hwɛ yɛ mogya no sɛ akwala no yɛ me ba a ɔfa akwam bia so a mɛhwɛ akwala no mɛhwɛ na paa sɛ mobɛhinta na monim na korɛ pefee sɛ akwala no nyɛ me ba deɛ na mode hyɛ me ne deɛ ɔno deɛ mengye ntom nti masɛma sɛ sese no saa noɔma no kasa saa noɔma no Akoma FM ɛda kasa nti ɔka saa vim no wɔwɔ vim o pa ɛda sɛ yɛfrɛ sɛ yɛnya no to so sɛsɛ ada bɛyɛ ɛkyɛ mepɛ sɛ ne tam no soe biribia yɛ ne vim no a ɔnya no ne tam soe ne tam bɛn ɔno no ɔntumi nka sɛ akwala no ɛnya medea wɔte aseɛ ɔntumi nka sɛ akwala no nya wo ɛnya medea ɛna sɛ akwala no yɛ wo deɛ wode ahyɛ ne nyi sɛ ɛntira meka no sɛ sɛ bibi wei amma sɛ bibi wei ba na ɔdeclare sɛ ampa ɛyɛ me ba ɔfei deɛ sɛ ɔno so ba na sɛ ɛnya me ba so a nea ɔka ne vim nyinaa so me so me wɔ vim ɔso bɛnya vim pa na ade wei mma Pastor Julius elder hey Akoma ade we dia nya sem kepa kwa mo se fese watermelon watermelon so mo dia nsema kasi de ka bi ase yo enje ne mba ya to bo asi hwem ade akotra tru kwa bi hwitwu anu kwa unyama on say I think say ade we asofo pa say omo ya careful ɛna nkɔfo bi ɛyɛ ɔmo sɛ ɔmo gyina hɔ ɔmo hwɛ no ɔmo ahwɛ ase hwɛ sɛ ɔhwɛ adeɛ na ho na ɛda nyɛ na agye sɛ ɔbɛdwam baabi de kodu yɛ no ɛda nwamu so ana mmoa no sɛ ɔde ne ti moto no so ɛna yɛ bi nnufuo ne nneɛma nyinaa sɛ de ɛtwitwi no ti ne ade eti ɛde akɔmɔ yɛ dɛn ɛbaa kɔla no nso nhyɛ ɛda hwɛ sɛ nkurɔfoɔ fa no nwura mu ne ade na ɔno a adeɛ no yɛ no efi akokɔ mi to dwane mu odi wɔhyehyɛ asɛ wɔhyehyɛ ma me na afei deɛ wɔhyehyɛ obi yusu nka wode nya wee na emu baabi abɛdu sɛ afei deɛ yɛde twitwim no deɛ na ɛda resistia no nyɛ yie ɛda no resistia the resistance power is not there. We do asofo bebre na we do nyama asofo we yesempa o ti we asofo na ati so yesempa ye mum nya careful na etu obi a o ade bi won sese wo ya anka don't give chance me ye counsel me nkwa me shadam me ye counsel na wa ahia me ha wo ye adwama no babo plan se wo kobo ba wo ma ekwan bi bededa ho ene nkomo bi ni ade a sofo wa hwa obebo manager enka kwa kiri na mo dwuma manager pass ye kase ye ja se bo adwama akanya se adwama na bebo but one ye careful so obe oni clear na beda normal because we had as small okay akwa won cheda nya sabio akola bia ke kase da nko bo adwama ya nko ba ba bia bedu ya no ba bia bedu ya no na ma we ni ye ka kire atiefo ne ahwefo ene sabi ona yo mu se asemesi obenti adwamanfo ma anye obia na de bia be kasa simo anye obia na sebi na dwamenti na ma no ye yo but conditions situations ebe mo akotom na me ade na mpese nka eda eya na se one one nada ditu se me nada because oba ya se odi kan kwa se nada ba obi sa na ba se o chenyi wa no two the fact say nada na ditu se eba betimi aba esi ka o de o ka fa die na o ba pese enye no ye ditu na as do no pese o be je so nada as o na me wa wo so nipa nada ade na wo pese o be kan no e chi o be kan yo ye beba mentifo na be kan later de o be kan but so begin ye prayer what true that enu ne bre no
ana ye no kura kan ya yere wo nipa num sa Adam poni na soreba yo Adam poni na soreba ma ni we say presiding elder Pentecost because of presiding about to suffer because Assemblies of God no ye sore no te say myself penny of friata patas na one years of penny but nke Pentecost ma ka patas ko elder e to mu de no say ye kase obi a presiding elder we need to say osofo am other churches yes enka bibili amfonso no waye nuni nyame asem so say awiase na enka oba ye nka no kura because me yesho say bi kura pa wudi mu nyame fie sentina na bibi hu na hanto ba no et we know ba bidoma eno kura ma no kura me ni akora ne die but the twetwe maso no say e ba no de ma me susu say nyame de nti madam mu ame na ye wiem ye hu akose hu na ye me ba me hwe no enya me ba nso a ma o kan say obi ya no ya adwene go bone de obi ani o we so onye bone da no mo adwen sa kira wo nti na obi di bia na oba besa kan se so akotomu a enya ma abo but eno kura ma ya dan person be kan ma ho na me problem bo na say ye the way a na eno ne ye bra ye bre mama me wie ne say Ghana fo mo ma yesu na kura kan de bia me kasa se wo bedi no krompo ne beku ama no ye chance wo betwa because enkonto botwa ya o se wo twa na ma just a chance so just na chance so because one to so ntwa o to bete na o to kote mfimfin ama ne wo wani wase no e ti se wo nya start ntro twa ma wo ti ka kura bi ka no kura ye ba ko ye mo na me wa sumdue ko da bi di na twa ho di ma mesre ya yeti especially asofo because we elder out na gina mu te say osofo and am through te say o twa awiase dey me problem because ma awiase dey we kanokure ampamaye but mon fan cheme nemu e ba ne dey ma wonim say obi betimi obi abodwuma so na nyensan enya ne dey so these are differences and bonin dey why nemu e ba ne nya dey dey say for so dey show kon say ya anti that dey me ne die yes nemu nyinsan no ni say it's sad ya me person ye di best na dia asomdwaba sa na ye nsua na enwaye na enokure ka enye bebiri na basa bible say me hu nokure na ebe mo ya adehye enti say wan nya nokwafo na ba de bia wo hye nkwaso mu ma me da se nana baby a elder fe wo baji tu mu say brother ne die na no with motor so won say no wani break pa mo tantro no yenkoji ye interview yimra ye beba be yi sa video no elder aji tu mu no ne ye wi a mu wi ana yakwa ahoma no so ene atiefo ade nkobo enyi wa fidie ni mfia na sa ya wi no ye be kan na bo ye se kan bo wi akwa anwa so ye be di mbo nyina na ne di kan o mi kan fa number no en tibia asa se wo ya wi mo so kra na me se fa yen akonto fo de wi ameka ezi fo aso mpo ma ko du no ye wo du ahudu bebre e wo ha ofre ya betumi abo akwaso no nkoso number no 024 66 28 024 66 28 508 024 66 28 508 021 66 your number say bi juma no obi bi aba from bi aye doctor kawasem ene ye hwe ene yo man mayeru bi wa we shoba wa be kama we shoba mo wa be kama but yarea ntuma kata so no enyasem ketwa we na kwabrane wo so ko java na odinsa awia sebeze no box mu na se obi ni be ma ha na obi no show ha wo ko mu nan sa bi adisi be ma ha be bia me kaya we wo do so Ghana pa na so we tonu anu etiro sana ukwaya sabia wo pani bebre pani fo wo bi asisi na ya na abrase wo mwana sa kwa de foforo so yare anoko edi enti akwanto fo transition se yare all sa eti bebre ya ko fo du aba ne Ghana fo bi akwanto ba mesti amasa na transition no yare we ma yempem ho du a ebitwa abo Ghana fo ne bia me ka yare ho amte yare na che so ebi so many years ya so adu no kwa be
ka ho asem man to bia ye kan wona ye du emu akwaso no koso no wakwa adunu emu aso to yo powder yo kaso so na ye peyare a ache aye chronic ache ni podwe no ye timi ya boa sa akwa no so because to adunu dodo obetimi na ma yare na ja wuntumi eno nti ofre na ba bia wo kwa wuntumi ma ya so ya ye me paso kama e dia man so wo be kuma ba na mo station ba na sa bo sana se pe a akwantu e ba kan ke wo ho te chima ye wa hamaje wo ni chama UNESCO na boso pe kuma se ye wa safule ba na ba wo ni e cha to su kwa no kan fie 1 2 we say yo dantenia bo san so nsi akwantu e ba kan na se SD for na e wo labor ho bia be da to ba ho en kan so yo kwashi man ni e che so tu ni kwa o branch ya president sonda ke se no e o kwan nchen wa wo se sambo ne asonda e die mu hwe wo ho ana bi security for na o mu asonda se wo kwa akwantu e ba kan o ba direct wo edo abai ho na ya boa wo kwan so ma ya yo ne tuma fi so me kase bi kwa me kase be ma mo ba e kwa ni mu na ko so ni mu bi eja be ma no fun ana e fun wo ba she sima na wo je mu wo ba unya tenka ye fi wo dia monti se wo dia mo ba won che hu na bo fu ni na ye infections ya we na edi se duma no bo se won so gu na e ba beginning no dia pampa bi ani do ka won to ho ase wo se bi wo nya menses no e na so ya me kase wo ba na wo nya menses na 3 days na wo se bi asan fro che ba enye normal infection demand na ho en ka se normal yes na obi ade tie ana se menses no wo check the beginning na wo start bu wo sa no na ba 5 days 4 days 6 days 7 days no swat typical 2 days 3 days no ka na enye papa bia na de ba no so tum se so na se bia moja na e ba no na ase ada wo hu se enkoye e ma wo hu do na first days tie ma wo wa tum se wase kikaw obi di o titia na se kura ho be ma wo se na ni be ma fa kiti onu a wo tum se no ni ma enkoye wo di wa bi no na wo dun so na bia kam na pressure astarte e bo ni to bia no wo se be ma na nkasa wo tin kasa na ma enkoye wo ba so wo se wo so a bitimi ka wutimi chin mi me ma ngwa na chin wo di se wo chima di se wo chima da na do bo di so be no ma ya di e do so chin bia no obi so ye wi ka mo ko dun so se ni pa mu na mo se bata na se mu na mo the same compound bia so no wadi bia so no di yare na ho an ti pa ye no me ma na ba she mu di e de ba e no di ne ka se e no be take about 60% but nya ka no de kwa ya sabi obi na se ko ba bi hotel ba bi ko ni pe obi wo e na se so bu ni ti so no ti ho ka na se wa private fair ba bi pa wo se yare na so wa fa bi ana ko wash good ba bi na se bi ho a ko ya o pie ya bo se bi ade nche wase asase ye wo he na se ube ma ho ye wo he ube ma ho ye bi se mu di ale chena bo ma ho ya ye ni na infections ya we na and the mess so who say you san so ya na e show say how when you tutumika emega na ade ye ya Ghana ade bia ko ko so pe akwantuo care mixture ya care no e awi enye si awi box no yellow ko sa ade kama so pa akwantuo care mixture to duro ya no hunu mo duro ko ni mo duro ko duro no mama no ba ko mi ni ba no me nsa da bi ko ya ba so many fa na wotwe en say ya na mo ko na wo yira mo mo se ma anu mo duro mi na tumi aboa ye no so so ya we be to do ma e be ni podua na ya we ba so a we be so so sisi be ya kese pa o tin ka se wo chika se ya wo ya o ko se donzo wo chika se waste no to kru ya be da ho nti ji se oba ma ye o seji ho e infection ya we na wo ye seji ko bi kwa de ye mi ontimi nante ne be tuma nante kwa nye papa bia wotuo ade channel da so ya se ya bo ma pa wa poso nyina ya wo ya wotuo na mo bi na mo se nkukodwe no wotuo bi kwa timi hu re se adene na ho ampa obi wo ba pose na nia etimi obi bebre ni fra wo ho na ni guso bet wo kase na ni fra wonyin ni bi ko bia ye clear wo so bet ani na ehu ade wo ho wo ho na nipa na ketere maso aye fita otwitwi ne se ba bia na ketere maso na aduane ada so na so otwitwi ne se kura chen wa wo kasa asem no aye infection ya we no bia wotu abonze nipa na ebe ma o ha o tin kase no ne yakoso na video mu no enkoye ne ye kura ho no hu na na bu kura fu na oni akono bia ma ba na be ma ndi se nipa no ho a aware ho asa wo kana ye ne den ndi wo ne wa sha ase na wa ye krifedin den na so osu nyam beto be na wo se nyam so bi na akwan mu ni na ye infections ya re san se woni ba ni be ma shia enye ye enti wo tane ba bi adwe no ho mama mi fa me number nsan to dwa bi ko infection ya ye bro so a
ene ye nko esan say ho nsem no e doso wo ha number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no fra won sabe kan ye da so e ka che Ghana for say apart from fashion yare no say pressure enye yare bebere abeso ahwe e di ho adanse enne man ba ko fro do say am ka pressure enye yare no krampa obare mo wo dey monitor for 3 months na ye jawo mo akọ won mo bo fuduro bia moment ya we hase anu ye pressure do won mo do bia bio yare fe no kompo go etamese wo ho yare anase bi wo so a bo e betimi aboa ma akore ya si ukwanchi e wo ho namba bi apagya waye mura enko akwanto fo ese bra obedura e betimi aboa kwaso no nkoso ye wo asma duro wo ho a ene de okọ airport ye di ho adanse bebere nya asem ketwa ndi obi bia yare fe na asma entehyewa wo bo wasa enyai ba ye clinic wo obedura ye wo duro kama wo ha e betimi di aboa wo yenu so ya to apete o Ghana ba bia be ko bia no we drugstore herbal shop chemical shop bia bowura mu o fa number na o ko bi se na wanya bia fe ya o fe ya ye be bo akwa so ko bia timi aye kama e di amount e ji je number di etwa to se ye bre no aye bre number no 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no ofre na wonsa be kan nyame ensha wo papa doctor so de yen akwa kontu e ba Mr. Akache na yakwaje enoteta emamo akwa badaba kwa 87.9 FM akwa bu sam dwumade no enwa ena waso egusu amutie no nanagua Maa Akos yeba elder so say baby elder ajitu mu aha no apasa we say we prepare ya de hey adane je said ya me kokosi pai no mani abre me person twafufu yeti kono da we ya no say sam because one some yes papa so ono no be ya kra wa ha obe play on intelligence yes na onim si ya fo ba ma wo woni wo bia na ye wo bia ne aye dan akai nyim ye a onyim ya wo so mo twe da rebusia fo be fa ne ko ye frɛ wo biem wasori mpanimfo nyina tena se pentikosfo nyina tena se elda wo dia ka wo se da bi anyamia memfa me ho enka ne da enom so wo yere se de me kunu sisi deny asemo no esi because ye know yet na asemo so etu bia enti mpanimfo ne se etumi tu bia enti omo hwe na yesi asem no me kwase me yere se me kunu se anya me da memfo akora yi da na ne maame esu na akora yi su ye de ne ikoni kurom wo ne be ma be ne daaye me kunu anyi antomu da enti me kunu no bibi ya no bibi hantino julo so si akora ni din no kora kire den nyame dia din asichere ni nyame nyame adie bibi na matwe na nguso chese nyame dia chatumi ya ye nyame adie bibi ofiwa ho eti sheni din po unsuro ni din wo ye ne bone kakraka sei akura ya woni ne tire akura yi su ada akura yi su wo yire se anya ne ya kan ya fra wo yire se bibi na ya wo bibi ya na wo refi sa aketu ya wo ho ene na make no ma ko aketu ya wo asase wo yi so she elder woni ne na ada enso wo se chinchina ya mfa wo mbra ya kan ya no mu nsem nyina ya da se ya fa ma mayanti elder okay eduru ye ya wan hwehwe ye duru ababia meduru ya yesan ye no ne fa amokwan awoko nka me de na ko ne ma ne papa kuma ho okay ahwa na ye duru ya o se one boy no ayeden ada me se one boy na ada di ya na se onyima me de no be kwa akoma ne maame enti me duru ho pe na o ka se ampa one no ada na o ka se tio na o ka bebi se mene no na ada ayi se boy no ene no ada mene no so ayeden ada elder
What batra me, you know? What batra me samba? Ehini fa na abena wro ne ho. Abena de me nimba bia owro ne ho. Edenam. But wo se wro ne ho wanim, but wo wani. Mani. Wo wro ho wanim. Abena na nkasa no ba bia ye duru ye no. Ehini fa. Ye duru kwan no so no. Wro ne ho kwan so. Dabi o. Ehini fa. Bra me des abena ekofie no. Na kwasem ni. Me de no duru kwan so no. Ehọ na mitimi hu ni se abena wansa hwe. Awo moto so. Moto so na metena. Na me kan se abena se sa bibi sa na ete de ya. Ekwia Marco 3 weeks in here na ni refi ne ho Elder ka kire yese emema na se ema ropu wo mo no enye wo mo ase Elder refi se wo ka sa asem no e kire ye ya na abena na e chance ro ne ho asuso wo Elder mu na wa unim se iti Elder kai se utu yes afo no wo what's na ni mu no abena no na kwasem ni ye gina ha ye ka no sa abena ka se me maworo ne bibi ana me no ada kwasem ni dan na o ka no dan na ode gina so ka se ba bia me duru ye no ahwa na me no dai meti ase abena woro ne ho wo Elder nim wanim abena de ono na me ka se abena wansa hwe wo me aka se ma hu se wansa hwe Elder zabra na on hwehwe no ewo hene abonten awo kwan no so bra me di no kɔ no woro ne ho nyina wo dabi o se tade tintin bi sa ahɔ na o si moto so a me di hu no Elder se no kra nya adwuma ne so o ma me ho so Elder no kra nya adwuma ne o ma me ho so wo ka kire ye se emema na ade na nya si bia wo kɔ ho yes na abrantie na bia eye ne ba wo so mo de hye na ke yi wo fi ye akua Elder ko ka no kra kire ye ka for Elder no aworo na ho no de beta moto so na no kura kapa na ye enye ni pakeke onyame nipa no kura ka no mfunsuo ne de ebeba Bible say metamfo mo wani nye me ho metisumu Awurade ne me han me hwiase a me sore enti ahwiase ka Kristofo ho Kristo ni bie ni ho o se ahwiase nka ne ho na nsohwe mma wo boa wo mpaase ye ensohwe beba ahwiase beba na wo Kristo ni die sorry enti this moment na Elder waba no bibi na hante wo Ewurade enu na ma me ho ayira me no ka enu nti na waba no ka na wonyankopon hu mobo na onfa nchew because bia na akora ne su edi wachi akora ne hawo edi wachi wo ye boni ni wia na wunye yo nipa na wode boni edi no no olu so nsu okonyina akona na wona nete no osu anka bia na nka wo benya bibi afiri wo yire nchen ade akọ obenya ni monyam bi afiri wo ni wobusu ya nchen completed building mu na ade no ko share na wo de na ko share uncompleted building adaya wo say wabie na hem building mu wabie na hem nti wo furu moto no na atwas na adaya di apepa ho ye nkora nsa ye nkora na ye di sa abro ye di apepa ho ye di apepa ho I don't know what to say boss no boss ada ba sha foforo ya huru wa ye no yes I just papa wa o sha da ti na pa wo to me ye dia papa na ye no wa na darling uti muze na di he ye dia papa kwa ni sa ro ni bi Marco, where is that? Marco, yeah, Judy. I don't want to read for fraud. I know. Mo, azaba shadro so foforo no. I no kono ye ni sa agro na. Na wo bofuno. Ase se wo kodi sa agro ni. Oya akra no bi na na mo. Anu bi na na wuni ni dia da.
na enne wobɛka ma wonyankopɔn hu mmɔbɔ bɔne akyɛwɔ ne afra girl no sɛ ɔmmra na yɛ mpa ne kyɛw maa no wɔsa bɛtena ha ɛsi twa ntora deɛ twa wo ho a yɛma no so akwanka no aka wanka no asa akɔ nyame hu mmɔbɔ ne yɛnkɔhwehwɛ akoraa no na yɛmpa ne kyɛw ebi a yɛdi nipa yaw saa no yɛmede wie sɛ mo yɛ nipa de ya saa no na mohyɛ de mmea mu ani na monka no korɛ no asohwe wɔ hɔ wosofa wo deɛ bra ne yɛmfrɛ nipa korɔ ne yɛmpa ne kyɛw na onyame hu mmɔbɔ na ne su no a wɔsu no ɛmfa nkyɛw okay evangelist maame na DNA no okoye no way no go hu said no was serious me person me DNA na me hunu ko mu da enti wa ha ko mu da woni na na akwanso wo yɛ fa ne mrɛ yɛmfa ne obi fɛ sɛ ba akɔhoma obi fɛ na pressure me nua sɔfo ise bɔne fo so sɛ me yedi bɔne wɔda wɔna bɔne nsuma o bɔne okasa obi di bɔne obi di na nipa na udi di no obi metimi ya na akua bɔne me kɔ free yes me ya an bɔne me kɔ free me pa but metimi ya bɔne bi mama sanity enti afi we yesre yaka bebre se enso wende ye nipa o ye nipa mama me for trophy so fula na me ba na lady na me tin nchen utumi se no fu gina so pa na eho no esua enti me tin asese na ono ekọ achi na me ma ba anim enti twitwu wachi etwu wachi amonu su twu wachi ye ma me timi ko anim na wakuntu no mu kakra osada wapa yopa me sorry amoni so obetra kan wo so yim test tentere kase na afi no obo brazil de wan me wo sa de na no twimachi yes any wo brazil ampo so pa de feeling ne kan papa nipa ye nipa fra eti edu Georgia no la mzimesi wa na msi la mfa taxi 350 pesos na me de buy na me ana maso de taxi oso de me free so for la eba oso ba je me 10 na msi 10 de aden de bone na ma ya abetua 10 cedi mintu ya me fro trotro me fro short mama ni hunu ka me fa me taxi 10 so enso hwe wo pero se obema kwan abeda ho that is the wisdom obema kwan abeda ho no afa ho no wapi enu ti ye besre asori ma na egu dem no wo mu akọ no ba ko bi ba ma sofu bi mi ba te ba ma sori na mi huru ya na so wadwa ba kum huru ya oba wini yina jija bi na mko bi am sofu oba mi kura na ko se sinchi sam dia lokolo mi die oba ya no me be ma te se what e dia kwase ar no na me na ka mi die ye nanka so no enti ye besre member se no mu guo no ade a me ko ho me hu se emwa me common sense Akoma FM eda no timoto ya chi no for her we ye hwan so for mo akoka fem bi anade for the currency was we ye sofo we ye hwan na we di bodam for ba wa pa no ho wani hwe no wani we di ago o beto for oyanka to for mo akosa dit so enti no ye nipa ade e ba attract nipa ma me hu se me ko boni mu no common sense me dweme okay to ka se dwane umranti bi ma kono dwane enye bibia apa sometimes ye ntumi na wodi dwane no the work power no nye easy it is something other min blame no so so back to chi moto so basa mitimi boys bi obi ni gas ti moto chi na obi ko current ni akwa twi current wo ba na dey wo ba na dey me na bi so na me ko me se bi sia kwa bi o chege bi kaka ọdún kwara so star hono ma me say me jira hodi na me masa wo ji mi papa wo de guy na tena ne na so en ho che ne kaka he go crazy masa e dey ji mi sabro so wo pera dia yo wo wie ya wu na de jina na say wo nya pa na ba ji so dem say ne guy no ho che ne kaka e dia de no da na wo timoto no so e twitwiu no
ye fast na fa no kofie si fom kofo atale se me fa nko esania be jina na anya enya so be jina ififi wo dia ififi wo ye din dia no anu no unya ye be sre awade me ni da ho na du sa ye ntumi nwane na nye easy enye easy ma ya da enti wo ko no ofu se ya moto se nya wo girlfriend na nya wo yera ye ma ya ha mu ntira ni pakro na chi se na wo nchemu ana he mi ta hu bi ai no what na wo nchemu se be ya entwitwi be ma na echi na what na nchemu se into a moto no mi ko to go na Togo ni se moto nko moto instrument e bi su dam ko ta so na ko ai wanya ko apade akọ bari mo wa because se de no si amu no mi suro like it's not my intention ade be video bi ba na moto wa fa wonu oba se ti be ma no share oba na chi o bu ti o mu si na be ma no wa ba because ta oba itu sa ya na ire na ka da ura fi mi video na sao sayi mama na enyo no nkwa na ekosa wakosa situation no eta isi o we movies mu kra eta isi wo be hu na prince bia abawa bi otene nchen na wakofa e wo ho mama na ye kanya ahomre wo ho ahomre wo ho oye bema enti said papa mu nyina ka na ejina musa no wantimi ahya ne ho so waye na emo se bible me wo o se so opɛ mu ka oboni a oye tri ni no kwafo so do bone becho na emo mu nim sa ade ameye mani tua sa ade ameye e bone na wo ye dia na chese ho asotwe ho na mama na ni nyina na mibusa se na yire no that time na yire we na yire no onyu bi o dey time ma na because we say sometimes e be ma be e be fa ni maid na obi on na tia we say sometimes ya na efi wise no motifie no e wa ade a wo de be ma ne fa so enema nie ye bia o de hye no make us e bia oba be ma ne yeso oba won nchen a o ma ne kwan enso so se made o te wo no oba ne nchen won se ma ne bi nso wo hono a ono onfa ne ho ma na enso so bibia made ne na ekọ bedroom okosiese mpa so ye say mame ye say aduane no a aduane mame ye say won se nema bi wo hono ma e wo de wo se made ankasa na eye ene wo de wo se oba wa se de se wo se ona wo barrier ho one set boundaries no ntina make us a dey na ebia na yire no so no fa ba bi no ne we credit say si fi anka problem bia ni ho wakofa na firi ba bi bag na ko se de make us computer building efie ontimi nye e wo fie enti on computer obi ko fa no na ye na ya obi ko fa na sister enya wo aye makoko na be fa ko sa dia ana no so hu ne se bia wa bo ho ka enti obi mfa bra no so ntene ko fa no na ye na ya na me dia ne say upon everything makotna se masiesie wan ka no kre oyire po say you be sell several so wo ba ha kra no ko ye na se na why wa adwen say won ka no kre ne ma ye nsiesie asem eti nka wo problem ne say na ba bia say na wan je antum eti wokọ ne papa ma be fa no ko ye hwe no ye meje busu mi sika wo ho ye meje akra dai pe sika wo ho ye meje hwe wo ho eti die enti na die ni ge ya so nye ge ni mpo na do bai say won ne manyem elder bi ne manyem oso won hwe no wan kasa na aso amana aba enti na de na ha mama esun ebi sugu omumu ni na ya no mi se waye na de a ahye no that moment no ebi anka o ka che ne se me na me ne wada bi batakra na nya me di akra nka ebi anka obeyi bibi afi no that moment no ni mai wo se wo ne ndada akra ne se wo ne mada se wo ne menda enti wada yaw na ekọ hwe ni meaning nyame God's own aname gwa eti nyame ade de wo ye na de onsa koka no say touch not my anointed eti wo ne say ntimi touch wa na ono ye nyame de ande obetimi attach no nyame so train na wanya na odenda ye no kwana na eti o beka aye ntasi a wode na onye free na ka ba enso kra na ka hona wa pa cho na ko eme ye ntoatoa eme sister kwa mehiham eme kasa mama ko se mechim emu sa nya na wo say trancho na chese wa wani da ho ade a wo ye na enti ke afam ka no kre me say afu we ni da ho ni enso nya sa na no kre ka
and also yensemu na asotwe abeba yeso won twotwa mu de nya asem ketwa benyame hu ne mobo na sa akra ne poti en kan yesero de omra yensiese ne ela ka be ka no akola no mo se bia ne ba no nya ba sra be bia wo bia de fa bra ye be fra yeah ye be fra ye kwa o man so 0322498035 0322498036 0322498037 Elder Isaac Tufa within the baby afefre. Hello Akoma FM. Hello within the baby afefre. Within the baby afefre. Oh, but you said you are going to Kumasi. Okay, yeah, your boy, it's you. I'm in Kumasi. Now, the program I am used. Now, every power of the film. Yeah, she married to a minimum. She took a married to war. Hey, Edda. The whole way to society, no way you are what I call you. Now, you can't look at it. And I can read a better bit of podcast. You are I said to life how you look at it. You cannot apply. You know that you won't come in every other time of why the actual. Ever quite. I didn't come across in the corner. It is all that they are things like so unit as that. And a couple of years and no background and a thing like a it's when you're not now, no, so no, nothing could have been credit. I'm not on the crowd. Between now, Raho Ade Ama Elder 0322498035 0322498036 within the baby free. Akoma FM. Within the baby free. Okay, Evans here. Na no kwene je leka dimu na also no no free because I think go ho I think I think na next parents the seda can't say the parents in them and I want this one no mama them and yes the can them can so Akoma FM must say at that point in kind of creno with the was Yami Ensha Papa Mensme that was Richmond Ball Center the Akrafon Queen in a seminar ba wudware seminar no a emma wonamani sansa ko ficha wote yaw wudware bia na wonam ye ohene be ma waye mre won pam afei emma fibroid so enane bra ehuro no efa wafusuo no winya akuafo seminar ni ku no fasra wonam ye asisi yade ne awututuo wutine power be ko rede be ye fe mo amoye adwumaden wudware akuafo nko asakuafo seminar enso wudware for some no a no asrane nku aka ho akoma fam ubenya bi Angel FM marketing department and so ubenya bi within the baby afefe hello within the baby afefe yanko I'm pretty asa okay kasani afọ mo kamen so da no e kamen ko a eseji nipa onyin tu e sha ko anu como cosa con il tempo è a casa con il di tempo fuori a person o che vieni o che non dai na che viene di FM ogni tuo io ba no ba non capa Meda se papa elder wajatum some Incredible Center some Incredible Center blessed about one nyina wo ke o Jeff Eba Mankasim palena esapon fiku heba wo konongo eyafe Richmond Ball Center na mamusanke kwa for some na ne nko ne bi e was 0249186845 0249186845 within the baby afefe hello Maa Akos Eba cha Maa Akos ni Akoma FM Onua TV. Maa Akos. Eba cha cha wadwene yanko. Akoma FM. Ma deni te e fa no deni za mi kasa fu dun kwa. Ni ni te so fo no. Baba mba cha kasa. Ohu se amon fo ni akura ni de bi nto ni se ni su ni da e free enti na ma e ni su ya sa no. Meda se papa obiane ne dabi
ɛno nti ɔno nso ne da agya ɛgro fine about sonic wanum na atso wuntumi ne die woda na dwa wuntumi ɛnna bɛma wunyini mu ɛnyɛ fɛ ɔba wunyini mu ɛnyɛ fɛ wunya gro fine mojadro na nso wo menses no entumi enkoye ɛmfa ɛma wo ban fiti kro ne gro fine ɛna wuhia yɛde koko na yɛ kolinak misty smart eba fred mens apedan pure leaf chemical ne ba sho bia mu benya gro fine frɛ 0244596532 0244596532 within baby afefri okay okay uncle we patch that and we patch you no boy dey na ni wo mu kakra sabe akora no e dey ya wonu nada na ti say dem okay we need ya onya da share that shit it is a wonu nada because e kwa ni ti e kwa ko to dey ka wonu nada we da three ni ti na say dey fit nti ni say you money it akora na da sa ji ni issue e ni waka no kure iye le kwa kwa say ka 2000 ko dey tinda ta ta le na kola na me ko po e dey bona che issue it was forget di ni na fa ya kola na me mbabua abuwa no kan so mi dachi ene ya mi sima wosu kini sim de kakra makani ya me ensha papa ene wadwen hyemi rap Grace Givete Herbal Clinical Laboratory Services ya ma me Grace bodu na efe wa na wie wa sebra ya de be prostate cancer prostate enlargement awo fibro stroke diabetes hypertension hepatitis ABC typhoid fever malaria na se ulcer ya de be na ha wo be ma wo be mewu anemu aye mre ya ma me Grace bodu for Grace Gift to sebra no entwenchia Kumasi Oshum School Junction Oshum man from Barakasi Road and Kaini Wachimota Petroleum Bangalow and Abehu Grace Geffete for 0543 320030 0543320030 would be a to me and you so and to me and you so okay hello we didn't be a free hello we didn't be a free I'm afraid because this is fantastic. FM. Adakwa. So, no, or Paboni, Akola Bika Fan, the dancer, no, the Kakawi. Indeed, Adia, or Taye, another Taye and 20 cheeses, so original. In Zakolano Kodema, I want to put cheese in the farm. Indeed, 20 can be beyond that, they just have one son. In one kind of correct, none of them. Minus we heard that. Which is what I am. And also, you not jelly. As soon as I Papa Pequia. Dr. Maffa Friendly Tables. Hona ye kwaji awo emma eguho na mesefa wukununsa uso wukununsa na mako emma ni ensu wo ho na yama obi watena ho ama ye de wo agora che tu anamo ne ko na emma na yese wo mu ye nsuo ma no oboa ensuo ma eni ho doctor be boa mankura ne nan na entumi nante na waka from 3 years 4 years 5 years yese koja ne kwan no oh doctor be makura na nante sesi e entiri mikai ne ko doctor ho but also says so bisaba so ben presby school no friend doctor was 0244 411099 0244 411099 within the baby free hello within the baby free mpacho yanko yes you oh ma ko nyame ya na fama da ni na mbo di mbo na aya na tu e da pa okay wasi amabo elder pa elder ene na de ahia no no boy makasa no makasa on kasa biala no the phone da ato nti osha ya obise ma no hu don no afre nya no ofase bi ne boy na ne ba na obisa behin na afre oni no ka no kono so okropa no ne ma awo no so e sure da okropa so e krope na npo ni mi ni wompu mi wa no nyam na menyimu na yedu twa so no du twa do so ma 1 December bi wode nyama lokwa akama na nkasa Steve na ne papa nam wo takọ nsuta wo no wode nyama lokwa akama ho nti wose wone nyama wode kwae no na meba benyimba no kutu n'anim na Steve no wo fa asibi but na me ncha no kakra nti ono onim aframa no onim so nti wose nkomodi mi na afra ne ka kire ma wuto ka kire
small boy Joe there I would there so wouldn't we judo now I can't wait and no papa say I will throw Joel I can so funny judo into us half an canina no russian in him na near Bessia olubunani na afra no so hu ma auto no hu nti kan na oleka e kasa na na oleka nti oso wo wie yi no na ofre ma auto dan konkoja no no ma auto no koja no okoja no bisa ma auto no sa adwo wo echiba na chiba wo hompo wa bru 1 year nti na chiba wo ho pa me wo me mu touch ni pokita man kam de ne picture mpo me de nti ni go se ma no makoye sen yakoye ibasa miensa nti wakwa na also no kofi ni bri na obisa benyin si don fa no kwasese mo fa kwa no ho Akoma no kada ma asam no de kire no jowo wechi ba na onu echi ba also nugu no do no fa kofo keni nti na nkasa no bodwe no ochi nuhu no nti also odwe ne ho a no so no misima me fle benyin no obaka de benyin no ni minjaye bibi wo mi okade mi ni mi hwe no or the film ame sa ammo de onu mi njaye ame meti he mbaka ncham doge mi ni we jai nti ga na okasa ya to the send okasa na mi feel bad okasa na we de no ole kasa na no di watem na obi na ye then no ole kasa be sebu wo hwan ko be hyehyɛ na ahoro bad da mi nya batal ma no me ne kasa ya me ne nya batal me ne kasa ya kunti no onu to ame mamu huni dey Gun now I day on two me who the women chile but or send me our pictures or prove ya to the stand there one engagement pictures and or send them now or send day or send them one video be na day nti or kase no the way you all ya no hunti why there to hen no na onjin di there amen ma someone ele kan nti also wo stoge awe ni bi mafro mini Steven ayeti ya wala yeti nti mafro na mafro video call na share ampala nti ni bi ni bani fu na ejima so na from video call nti video call ni na me hu there benyi na egum me benyi be so da ho ma so le ni ho mu eko so le ya abadio no da ho sada ye de ma wono yenko na meni aba ma bila kantanka nkwedi nkomo bila mu ha ya na mama Samuel Fisher pass afin ko betu afi sabre na hodin ho ne tinkwam na bibia ekoso sikasem ne bibia na bibia na tutu yi kama na media general for my Range Rover ne dedam and e bisu musame as Range Rover men shada mpe o pe de Toyota cars kan o moka Toyota cars dia Toyota dia Ambassador Land Cruiser Highlander new one mepe no o pe si o so te bila so pe Land Cruiser Highlander latest one dia mimi dia maka se mono vela Akoma FM Range Rover vela yankwa de tankwa da hai mako afi akwa probetu asomdwie mu ya shafo frase na ye bompa ye serewade se onka ye ho na se no de atwa afia be wura fufuro mu onsan fa enko twa afia wi ye enko wura fufuro mu su biem na yetiasi nipa ye ne yade ne nam Nyankopon baka nipa brabo ho onipa umfa ho ni totroto otwumu tan dako honam no be kire se wa bre enu nti se ba ne sa ohia bibia no be boa abma honam na se sidi dadamu yie ti Nyankopon asam ka kire ye se ye didua na ba Mayen Akoma FM enu na wona ehunu odi akire na boa won pa tie na nanma breso no wo soro na pa akoda eni age so ye fasting die be kan cho se kotwitwire ose wo twitwire ose a yesi dware wo dware wi a se num dudo no ya hyeda de mokwa aguso de opa mokoba kusa bi egu mpede a no maduro no nko a na hohoro yam sima be edu no aduonu achi ni amo aduane adi akora no da bia no den enne ya posa ne ma wenti wo ko hospital bia ho ayema yare nko na wini ma de na mesua ade bi wa akokɔ me fi akokɔ bi ne nam ho na yi bia yesesere ne dwen ya pa mo yesensan wo mo fie no timi be frem ya dropa anya abrochira ba gise bia okay ebia ne bia na me hu sa akokɔ ne soso no osuso ye di ni nyina timi ko Google ye na say ye dro kase pa ne sisi ye fie a ye hu no so enna na otwe atwam na me kan se
hwɛ nyankopɔn ɔbɔ ne wiase onim ne ɛyɛ ma nipa ɛna onim ne ɛyɛ ma mmoa na mmoa ntimi nkasa nti nyankopɔn de nyansa ne dua yɛn nipa ne mmoa nso so obiara mu sɛnea wode bɛnante wiase enti aboa bi wɔ wira mu bie ne hɔ wɔ doctor akrantie timi nyinaa na ne hwene mu bɔ ho si na enyini akuno because on madu Akoma FM ewira mu mmoa ho aduane ne sa yɛ omu aduro enti haba na ɔhona krante bɛ nante atwam akɔbɛ do konsiri bɛ miensa aboa bi efra na apese so atindin a apese wasi didi kwanwa adenti na ɔka sa o sa nuane pii ho na so nya ne de nyame a kyerɛ nse woni na nipa de ebia ebedi efro defo ebia sɛ onipa so na pa wari otu awia no aretɔ ayu no asan wi wei anyimre wɔkɔda mpo wɔ sa pɛ bia onim di pɛ ebia na wo digum enti ade ne ne nam wontimi nkɔti ade entina sa so wesuma ne yi na ɛbasa wo hia sɛ wo benya ɔbɔ ade no nankasa ne nsa no do ayɛ de ama yɛn sie mfa nsa ho yade Akoma FM ani nua hini ani haban na no na Dr. Eneso Dro ato no bo ase a wode agu wode ayɛ na bɛfo kwan so a wayɛ ne nkum na wayɛ bi nso to paye a yɛ wode ɔbɛnom akɔ mu na akɔyɛ nipadua ne mu adwuma ɛne wode bɛsra na asiesie honam n'ani ɛyɛ mienu pɛ ɛho asɛm de yɛkan yes Enes ointment Marco hwɛ nnamiampa wonim sɛ nnamidware yɛ a meba adwuma yi mede afi ne no no mitiri okay bet is 13 14 years afinu wutimu da and them dia finu no mi Enes ointment adornment achinye wa bonten say papa TV so say Enes ointment siesie tirinwi na so tiri ho atutu Akoma FM say afu onim kwabo ko share we wa he kwabo na kumehwe afi atwa mu ye Facebook programs am ye meyi bia beto so ano mitiri that's any bilat me say bilat mi bibia ni Enes ointment adornment nyame adom ene mi no mitiri no kwasem enti me say Enes ointment metini so amamam mo so hwe enku wei ami fa number no emetiefo na bia watimi nka bia pacho Enes ointment numbers ni 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afi 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Dr. Enes Odro numbers no Enes ointment and awake natural capsules and me simi nkasa nkwa akiri mi ankasa nyambo adase na me dia fe beba na mu ankasa mu gi ho akini ofie no Akoma FM and nyame ayam ye wona Enes ointment so siesie metiri nwie no wo de ko UK ko bisa abrantia no bobo ya say Rooney eka wo boy ko dua nwi na pampam ene ejai na wonim say Enes ointment to bi ma no me sese kwa no kra de no so fu ntentem kra wo de tese mi am honam aye yi Enes ointment enyu ho achinye siesie enyu ho achinye ne ma no utiri nwi ni mubu na mani gina kama na saye fenso so na die ba ko esa eye yi ne say wodi sisi tirinwe no omu aho a wo mu tirase no ma ne bi ejini na afro atre na no afina no fia Akoma FM na ntiri na nse ne dempa mbe ho unya Enes ointment ye unko be sra otiri mu a ebi nsu tirase bia mu da bia na ma asomdwe nko a tirinwe fefefe na sase na sa ye fomo a oha be bia wa na ko anim no na no achi honam na sasiesie honam na ni toso amane ye kama na yade bia ba honam na ni a ese honam na ni bia no ti se mo pimples obu ha nanim wati nkun wei wati samna wei wati aduro wei nanim na fe na atoto se da me no me pa cho unya Enes ointment e pekra be yi chese wo de wunku fa ye wunku mo na Akoma FM wedding wo jabesu kan say man kran su krona to aso no okay na mi bedru Oses Plaza na msi papa mi hu na che mi nua no ma mi fa nko che no because e so ni ho nti abaya am ne kasa no na nim pimples no di bibia ayinku na msi na die no se pimples ha na ko kam na ko yi ba Enes ointment ma wonim se wo frɛ me nansa na wo se bra enku no menya biom obepe onko to bi ana msi nya di obenya na benya ndrop so
enti kokɔ pe bito Ongotobi sie no aye ne kama baabi a wa hwɛ me bia baabi a wa utie me bia no ɛyɛ earnest ointment yɛse nsɛmɔne nti ne yɛkyɛ din na batakara dɔɔso nti ɛhu kremo papa madin ne nka otirim ayɛ wo yie a na waka ho asɛm akyerɛ obi anyɛ wo yie nso afa so boɔ no ma yɛn wopɛ kora twintwa yɛ mete ha no ma bra bɛyere me na gye wo sika na me sa mfa nsi ho nka ho earnest ointment body no fa kokoto na hunama ni yadeɛ biara no ɛbɛyina firi hɔ ma ɔnya fa ahodie na tie awake natural capsules ɛnna wo hunam ni mu na ma menkyɛ baabi a bɛnya bi ato ansa na bia ɔte kam na wosia afe na akɔyɛ tim a na ni ɛhi fa kora ɛbɛtɔ mo amu ankra no do ne bɛkyerɛ okanshi drug lane woduro okanshi drug lane na wo so pɛ kings work herba bɛnya bi wɔ hɔ no afe repash ventures tinated herba baseline pharmacy Nisi pharmacy and a rejoice where a young cranfo Modia Akoma so do near Gapson pharmacy, Delight pharmacy, Drug Right pharmacy and a Bino pharmacy. Where a Priamantem Croponco for Diamu, a house so dear no nothing was Sanabepono, Abasi Hormo, be a top ano, Cow, Coco, Udrum Coco was so open, or Uskobi. When you do Uskobia, Yabacho. Na udiri hope do hope bia de account sabe kan ho no Hesa pharmacy and afi BB pharmacy nkokofo no mosomo de eno no na afi kaso de eye ba ko pe enti mu amu waka so abujumbura no ni kura totos fetani ade nyina no wodu ani kire tribe of Judah ubenya bi e ho no na afi ebe kuma se Dani Heba Akoma FM Polinak Heba have made pharmacy and afi Chris K Heba ya no so ato zusre so also judo bia opebia no wo sa betimi aka na me mo de tiew e ma tiefo so hunia ewo eye awake natural capsules mu mesi odi asempa no odi asempa siesia aware fo ntem no oba nom na bema nom na mu no nom amonti ase ye adwuma kwa de kan sem bi wo se woni madwen ye pe watwa mpesempese se mu mie no nom awake amadwen be ye pe na mu hia mu a mo de nti ase ye adwuma na mani gye so wie pe ye etimisi awake wo fi hon mu antokwansi obi abetin wa beka da bi da Tanete, awake natural capsules. Na de me kan me ka kira wo say, Akoma FM. Woni beka say ye immune booster. E hunam na ho de wie peye. Enti no adwuma bia wo ye bia no nya ngode foforo, no adwuma ye bie. Na no achi esanso yi nam yare bia. Enam yare bia. Bia ye nyi hwe nya do. Bia enti mfa ho ni agura kodi na no. Ehu sunsu aso aba na wuti nsuo. Wonya awake natural capsules a ebesie suo amwa isi asu dadam. No say yes, say drobi wo baby. Eye awake natural capsules. Edinya mienu pe mane nka otrim na wupia entokuru nyako wo ye honam na ni yie no sese nipadua no nso nyina no so na fe wo kwa hu say yes papa wo kwai bra wo kwai mami wo kwai osipi na osita Akoma FM so ye adwuma eye awake natural capsules na earnest ointment jinamba na fe men so 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 after 0276 53 77 01 0276 53 77 01 radio admada se ne be senhia Akoma FM and now Timin Kane, Bobito, that's an old Timin car with the Huadansia, and now dear ba. Yes, no question. Yame and shall papa, so dear call earnest ointment, a catch awake, a generous ointment, Bibia, aye, come. Okay, Yamama Kwaba the back 87.9 FM, Akmabu 7, Jumedian, no one was so good, so I would you know, Yemfa a story chat to Yemfa and Pim Mama Musa, Sawaba and a buyer. Was seen on Bama or Nene would see so wire. Would you know him so wire? It's in Kadia, so we are man as a so we are man who we are out in Medao, make what's not made in chain. Now, what's a man I can catch it? I don't know what's now we're in chain. What do you mean by that? Ya choro ubechia wo wie so kra me kra na nka menye ma adwene se mi jawo na wo pese wo ja me enti wo wie a wo se su mi so aka ho ka na me o se ne bra ne toma no ma ne yire so ne tete abrante no o se saka no ono Akoma FM so ma na boka wo ho eno so ka nyina wo ji aka ho yenko ti ase bi
de tutu nti amede badam papa me ne ewo ba na akwala no fi no won fi akwara no nti me frɛ no ana me ka kyɛnse me srɛ na akwala no won hwɛ no mame na adwuma me ye no emboa me obi adwuma na me ye ka tua na wode mame na emboa me ana me won kwala ne bi nso wo ho omo papa nti ase nti me brɛ nti me srɛ no won hwɛ akwala no ne suku kom na ne so me ntire ya kakra hwɛ wo no ma omo papa ni ho no nti me srɛ na me ka wo fi wo ma busumi na busumi num na de 50 series aba wo ma busumi na busumi num na de 20 series aba todo ko oba akora na de 1 series asa akora na nsem na ma busa no sa de wo ye eni soso e se ha me dodo o ye wo kwa me frɛ na timi chebe se busumi me sa nan no wa frɛ nto won teme ka no won frɛ me na me se me frɛ wa ya den akora na wo ka wo ma ho a hyema wo frɛ wo ma mo so a ento sini enti ehu hia se na hawo na me baye se me bre dada me de me bre fo dada tiri gusu bre na de wagegi bia wagege se me mane bi nunua ka wo kwa akofa ka na aba na obaye ne tenzi na adwuma se me nyane ade wagi sika no di kan wagi 50 million ya friend say wagi 5 million 5 million wagi ye ene wo koye ene wo san bai na obaje 20 million 20 million wo sa je 10 million 10 million na chiwo nwa aka chense me ko jisika wo ko ho ma no eno so 5 million asa na wo sa je 3 million ka ni sika asa ka no kwa say ya wo se yan famra na me na me sa disika ma na ya kotor ho ma na ya siesie ka no tai sai ba sai mia na me sika na me sa de kotor na ya sa de ka no ahya ka no mo bio enti sika na ko so a na me ka kire wo se fa me sika ma me na me fa nyama djuma ana wo su wuni bi me pa me mbo udua ana me su dua body me ntimi wo gene ma ma udua na ma bo udua na me de wo ba fa mra kwan so ana wo se mra kwan so na de he yi we na wo te ho na no kunu na ja na na woni musam woni mesiesie a are na wa siesie ne de ana we so enya nkrofo na di no o mo go ho mo ya papa ban o mo ho sa mo matimi aka na ma ba kan de ana me su so ma ntimi aka o mo de na me de o no mba kan kwa de a me de be ko Maa Akos me pacho ma asem no mujo me mo ha ya nya obai woni mo no kwa meso eya na ka sa gu fidie mama me ana me ne transfer eyere Akoma FM okay wushia no wen woni ne tena se yere wo ye ne ho ade because ye ka se wo bi yiri ne wo bi a je se wo de na kofi akoye ne ho ade de me ye fa na wushia no me pacho ono na de ne ho hyehye wo ana wo na akose ne pe na asetena ni mu no de ne koso a wagigi ne sika watwera brai nti ye nto aso ne sika de start free baby a wushia no na wo ye area na ye kakan na bibia ye kakan se ba mkratwe me ne kan se me pe no open so na start movement sika me mobi bibia me mobi but when you abatra na o kasa wo mu sika na se obedi wachi aje se wo kire me mo me mo akometem bia dan na o kasa ko hide first no eye onu sika anya sika me no kwade maka anya sika anya sika na ko hide dan no because at time na fi me fi take that bantina me start ejuma na mo hide dan if you say me hide dan no man bepim des best ATS ni me na me twa dan ko ntwe bi da me twa ni na edana ewu a me na me twa ni na me na me twa ni na ntwe bi sa no ntwe bi da me twa and mo ha na info kra na obafra me na me diska na ba nti o ka hwe o ka se me nhwa no me nti ase asem yi o de me ko o de ye nya ho ma me twa calculations o ye ntina me pese sika han and o de me ko first no o do ko sister chasing wo eyi o kwa se me de ka 43 million ko se 43 million de me de ye den me ja ye den o se car sam me se car sam de ne and me ya we me na me ko me na we ya we ni senchire ye ya we say o de sika ye car no na car no sika o de 20 million kra de eya nti me de nipa na okofa car no wa kra de bre me no de na ba mini wawo
na nyame asuma wo bia me na be ka che me se ba me ne tie ne nyame a wo be kume me kwa ka che no ade na se na me ka che no wie ya ma tweme ho ba kwa ka che ne se kodi papa ɛhɔ no na ma mo ba mo so no saa sam be mo ba mo so wo ba che ba sa no den ɛhɔ na me gya hɔ no kɔ ne na ka che me so as o ne tonight because na ne me gya me ne to but na me nkɔ hɔ me nkɔ gidi me kɔ a na kyerɛ me kɔ ba kɔla ne sika woni na anabie mo ni na anya hwibiem onda dia ana ntuma kasa na anabie amene na dai me na me ntuma kasa obi aboa ma de na titi wani so se dru no ode ye bu adru na titi wani so adru ne titi wani so nipa no kra wu na ye obonsam enti wusi dan san ne koda bie mu ane asibi ende ade an ane mama de se eja yen obi beka se de mama de se eja bibi sanya ya de phone so ya na wadwene nyina sai nyemi ena fuma ni su ya no wadwene nyina sai wa kwahia ba wa kaso wa kwakose de pen na kwakwada wi ase me kwahia wo bi no ni pakra se wo ye meduro Pastor Julius ma wo ye meduro onye serious ne ho ashi onye serious ma sa abrante we story na de pa ma ye brent me ka keto ni maja ma ku na ja wa fire he mama oyo ba on na okota obi ekunu ho ahon anya wadwe da se obefa no be ma no ebe do wa che ne yere o sa se me kan maka ne biem hwe be ma bia o ye dwamanfo bia no mata na dwama okọ opa ne yere pa because we oba bia ho asem be ma bia ho asem enti be ma na ni da pa no onim se ebia me yiri na aduane na me yiri nim no na so me yiri buade enti sa na de buo no nko ente obefa wa aye de onye hu difference e wa de buo mu a he na de ono beda ba se obaje sa tumi na fi na yiri nsem se o de ono de but ma be bro wo say be ma na dan to fi se ja be ma na wu ama na nya no kre enti ye hunu se ye be di mate na driver ndie eye den a won hwe a be deceive se be ma na wa be danti because obi ono na abra bobra ono na hyase be ma no wo nka ye bi wo ni trim se me yere de me yudi be kura won de se be ma bitimi ka se me yere ya me ye no sa boni we kura na mabra nyame etimi azuru akoba dwame o ame de e ba ba fie nso wo se me yere me de boni we dina na ma e kire se wo da so recognize me yere wodi a eye bi a pressure bi no de wo te na ho to nte side check voe onya careful na muni place of your mo de mo ba enjoy keke mo enjoy bi na mo nko muni place ye from ESC executive side check o ti ase ese masa di ante sa masa ko da ko nya me fa mo na nchemo ma me chamba pa Reverend Kwamo Forata na me chamba pa Reverend Michael Asare Reverend Otie J nyame enhyira wo nyina amedas okay media ma ka krem na make de make nyina no se asibi bebrebe nyina ekowie nse unse enne afa de wunhunu ne wo keka na wunhunu de wo de bobobobo na Akoma efe a kira asibi se papa no unhun se wo yere ne yere wo ho se de tie bia oyere enti se wabeta ho no onya ma metena ho obekọ ha na wakọ ha ye wo mema wo mo so mo ware 3 ne 9 enti wo mo de wo ye wo mo de ya adwaman honhom ne ti wo mu enti ma 9 ne de wo mo befa na mom nya akoma saa no wanya akoma wo de beso so saa nsemfu ni nyina so wo se na yere betena ha kan asem bi me kunu de ne ho efe enti ma ne pe no enti me de maso makoma mu oba no onim ni kunu dada onim ni kunu eti ono oda go owie kra no sa ka asere sem bi kan o se we nyina echi ne sese oda ho echi oda machi oni ba bia akọ ene sa ase bi wuwe enti hwe eya wo sem nku a wo ka owie no sa pagya ne ring kra na ede ehye mi we nyina ekowie se kosi sei ensem ya na wo betie nyame so ahye obi ade ama no nyame ahye oba bia ne kunu di ama no kwasem ne yenka wona wani biri wo bie na akota wo bi de ho enye sa wo so no wo de wo ho
papa na oba ye no ye ne dai so so wani nye ne ho ebi ni ne ho na wan na emere no ne bra befa ene wanya papa nti muntu mu wofo na mu mpem de na munya se da bia no ya ma ye ne yie mafa obi dia wa ye ne yie ni wafa kope wo de ne ye ne yie na wo so fa wo de me na evangelist mame tie e ka chire me nua ma no se kusie oso obedane ahwea ne dua poma no kusie ntimi na ne ahwea da Mrs. is always a Mrs. Mate, obeda so aye mate. And a mate bibiri nso kra mate for no mata full overload. Nti ya na insurance en cover. Ka na je gun brain. Ya se mu ni pa se 13. Ne ya kan 13 ne ti akonya so. Do ta do no ho no a. O ya tonso agwa tonso wayam wonka ho. Nti misrawo uzu be di mate ya. Ya wadun se da insurance no ye be che no. I got the outcome. Mama kakra bi na meka yenya aka bebre ne dia ne se pe odie pe onso die ma me panya aka sa me nka wo se bi anka okunu so wakotare wa oyonko samunya age mate wakotare o de me hu yen ka slay queens die ane side chicks die kama ba wa na nka ye enye ma me panya wo wo se wo bakra akoye na wa Akoma ene ba bi awie se o ne na wo papai me papa ni nyina mu no o se me ma de bia mama meka e ma se o nya adwuma mpo na o sori na o siesie hu si abonte a o se na o kan ma me no ye brefo papa no hu se ho ede ti na o sori a na okọ na so na eju ba bia papa no so na obo no ho moden na so ni nya mu yi ni boni aye wo ho ti me de mama de me kan se ni nyina mu na akọwie se o ne wa wo hwe na obehwe ne ba o so kwana kopa ho de enti sai che so a mo be yesre mo mo ye no ma unse be ma ne nya de so obepew oda so do no yire nti kona kopew de bompa ye na urade nyi wo so no de ma na tina wa de okay me na se na Akoma drilling enterprise e ho na ye koji omo tunsu papapa wo ba na wo betu nsuo na kama kroje a e hawo bia nim sika ho ye den nti wo pe obi ama na ye wade ama wa pedi obetumi aya ade na e ho tie na e hawo nimuo na e ba boa odachi nyina enu nti ma Osanka Waterfalls Drilling Enterprise ne no mumetu nsuo no fama kama wonya asembia ho o baro new site one na ye bia ba clinic ena wa brosa kromu e wadwo so fair one was 0246 26 57 0246 57 na anyone mun nkomo aha ene dia Akoma mun sam dwumade ni nyina ye de ebese nyame ayatomu a next week ye tarim na just say we ejetiato na just say ye de mouse ye da say wakan ye ho na watwe nyina say the sports and I was happening some champion better say no team and the atomo so hey, me don't we are see. Let's say go fine dear. I'm away fine, papa. By food, send us to go fine. When no show crying. Hey, I worry for. Let them ammonia, money, just somewhere secret then.